زانینگاه کردی یا آنلاین به بکرسیتی دکتر ابراهیم سیدو آیدوغان و گلک ماموستا سپور و شارزه هندن همون روزین شنبه و دوشنبه لما 24 با آوایکی زندی او برنامه له پروگرام زوم یوتیوب فیسبوک و اینستاگرام با آوای زندی تیم پیشکش کرد. دیسا سر داخوازه هوالان که گلکی سر کرن هر جار دبیجین یعنی چما پار و کارکی وها کرلی ای سالمون ناکن جبری ما بیاردا که امجنو و لیکاری بکن لیبلی امینی کاری بین وکر پار هر روز درسان بدن جبر که پروگرام بو پار جارای کم بو و مجانا روزی 7 ساعتان 8 ساعتان درس دان جبری ای سال به برنامه که پیچه که زرالتر چکر که هم ماموسته و هم جی بشدارن که تبل سمینران دبن جا عاجز نبن بکارن پیش یانا خوشی بمشینی جبر که جارنا دم ندم اكو ام كارو باري خوين روجانه بكن اجبري ما قلت امي هفته جاركي هر روجا شميه في ساعتي دور بدور مع مستدورن و اوي بابتي خو بيشكش بكن وني بكارم بوانا مناقش كان جيبكن من هن بيوانن ونمن اجرز جبركو ام قربالغن هن بيوانن دانستندنين سر كوما واتسابي و بيوانن بيواجوه درسان ده گودار کرنا درسان ده من جوارا شاندن او تشتين رزيني يعني برانيا و از باش دزانم كو بيد زانن ليتي ساجي جبو كو درس با اوايه كي بريكو بيك بريفا بيچن ام جي بكارن بيكو كونسنتراسيونا ما درسان خراب به بدر السيمينارين خو بيشكش بكن ما ام مجبور بونهم بيوانان ديرج بكو بار ان تجربه ما تشيبون مدید که گله کسان جانا پرسین وحات کرن که جدر به مجاری بون یا جد خواستن مناقشه هم بکن یا جدر به هنکس دهاتن دخواستن بابتی بشین دوره کدن پولیمیک نبکن لیبلی ام دخوازن آستا وان سمینران دا آستا که زانستی و روشنبیری ده بمینه بیو که ام بکارن بابتی که جدر به مجاری البت دکارن وکن نمونه بیم کارانی لیبلی جبو که با آرمانجا که مجار جهبتو بلا ولا نبه پیوسته که ام لگوری ان ربازان بچن بلی هوالن هجا جبو درسین ای سال دیسا من پیوندی به ماموستین سالا چوی ردانی و همو ماموستین دیسا بخو بخشی و بکیف خوشی قبول کرد که تبل برنامه ما ببین البت هن هوالین میگین که پارجی لدرسان تماشا کربون و گودار کربون دبی بیشتر قای عینی می‌جارن نه جبر که منظرن کارین اکادمیک و زانستی تجاری ناسکنن هرچند کاروبارین جیانا روزانه و یا آبوری آنجی یا کاری هر جار هبجی دیساجی لکولین ما دوام دکن البته جبهان کسان هن بابت و مجار دکارن ناس کریبن لبلی حتی کجمتی مجاری خونو دکن و پیش فدبن آنجی کورتر دکن امل گوریوی لودری چارچوبه بابتین سالا چوی دل چکی کورتر بکارن مناقشه نوام بکن کینه ماموستین زنگاه کردی یا آنلاینه شخون مناس دکن مایکل چایت هیا و میخل لیزنبرگ هیا هردوجی مایکل چایت امریکیه میخل لیزنبرگ هولندیه هون زنن جگله کردان بهتر لزمان و چاندا کردی خودی دردکن و پر خوشی کردی دپیون اولی سمینری خود کردی بدیم شخون زنم مایکل چایت چلو دو زمانم بزنه روزی که میشه پرسیم گفت تو چند زمانم زنی گو از جی هاو زنم میشه برای میشه دبش مارتنام برتاه لی ام باش زنم که مایکل چایت در دوره 20 زمانم و که زمانی دایکا خو پر باش تپیوه لی فری چلو دو زمانم بویه یعنی چلو دو زمانم جی هاو در خو هم باش نزد که دلی کردن سر زمانی کردی دجی ev naskrnavi ya zamanın din gelekip kelimeti jber ku
او بفي اوای دکاره کردی بده بر زمان انتن و گرفته زمانی کردی با اوای کی زلال نشان بده ببورن دگل کو برنامه دست بکریش هیچ این اول رقم خودشینن دخوازن تبلیغ بینه از وانجی جوان راجع بشینم اون لما نقدر دقائق جوان راجع بشینم و پشتی که هر کس هات ادی امی دست بکن اویک إجا الجوري من قلت مايكل تشايتو وميخال ليزنبرغ هنا سروكي زانينغها نوروزي يادوهوكي دكتور عبد الوهاب خالد موسى هي جي أونيفرسيتيا ميدل سيكسيا لندني جي دكتور جان روجل ماس كلاش هي شخون زان حاشم أحمد زادة هوالي مايا و جو نزي سالانه دنابا قادا ليكول نبيا كردي ده سبيت السرويجي وفاقوت الناسية تخبتها ويدسا تبليد بي وخجيها ياجي سازيا زماني كردي يا روجاواي او تبليد بي خجي بتاكا يا هوالي مايين كو بارتاف درسات بون ويناس دكن هر وها هن هوالي مايين دنن وك عدنان چليك دكتور عدنان چليك لسر جواك ناسيا كردي خبتية اوجي بكارهن سيميناران بده داود يشيلمن هي كونها دكتوراه خود تمام دكه اوجي سر رومانا كردي وجه كردي مودرن سيميناران بده لوخمان تورغوت هي سر وجه جاليري او سيميناران بده يعني هم ببينين برنامج ما جالك دولمن ده وحوالي ما هر جاري يك جوان دي روجا شميه به ساعتي ورا وبابتك خود بشكش بكم هون يجيبوا كارن ورا نقاش بكم لباريا مبو هي كونه الجول سول عادة جواك زانستي وروشنبيري دانو سندني بكن برسيخو بكن مناقشة بكن داكو ام بكن حمو جي استفادة بكن جبر امجي جانش جالك برسان في برتشتان دبن وكميناك بابتك كوب سالانه از درسين خود ديدم لسهبوكن كومبلكس هر جراكم ددام زاني بتشتك نظر على ده هي جاري جواش شاگردان برسك جمن ذكر من او سري خود جم خوقي ذكر اللي من حول ده برسبك وها نورمال بدموان داكو باشا السلب فكرن لي بسالان بابتك جلك çok موجي دقلك دزمان اندن ده پر زلالي هاتي شيلو بكرن لي جبرك در زمان كردي ده هما بيجا قد بحثاوي ندبو از مجبور مام هر جاري كولتور بكن وبشتي خباتا خويا دكتوراي ب 15 سالان من او خبات هينو بداوي كر واخر par de jmera bu derfet peyda bu ku de pevajoya zaningaha Kurdiya online de em ve xabata xoya ser hevokê kompleks ku doktorayê de destpêka salên 2000 de destpêk kiribû pişt wê 15-16 salan bikarin bikînim encamekê û axir bawayekî zeral pêşkêşî civaka Kurdî bikin da ku herkes jî istifade bike. Yani xebatên zanistî ticarî nasekinin û her devam dikin. İja bêyûka serê ve bêşînim از دخوازم چارچوبه درسان نشان بدم هر درسامه در گوری ساعتا اروپای ساعت 7 گوری ساعتا کردستان ساعت 8 دست پی بکه روژا شمیه و در دوره 2 ساعت هم دوام بکه پشتیوی نیف ساعت 45 دقیقه اگر پرسبن اونه بکارن به مامستیان رو بکرن نواد دانستندنی و وکر کمیت پیامی ده جوار نویسانده بو ده داویا وان همو سمینران ده حوالین ما ین که دخوازم بابتنان پیشکش بکن لگوری ریو ریبازین گوری متودا کو ام ودری متودا لکولنری پیشکش کن اونجی گوری وی چارچوبه بکارم بابته کی پیشکش بکن اگر اون بخوازن tabii ne mecburiye eğer اون بخوازن اونی بکارم بابته کی پیشکش بکن امل ودری سر بابتا و بوره مناقشه بکن پیشنیاران و بکن دا کوی بابته خورتر و خوشتر بکن و پشتی وی اونی دی بکارم لیوگرن و اوای کی نویسکی جمره گوتاره خو آماده بکن دا کو ام بکارن بلکی وک پروژه یک پروتوکی دیسا آماده بکن جبو کسین کو hayvan جی هیش خو پیام ده جنیوی سانبو خباتن کو پار هاتن پیشکش کرین تبع خباتن بشدارن ین وک شاگرد چی بشدار بگون
و پاشê ji nîqaşan istifade kirin wan jî gotarên xwe amade kirin. Der dora 16 xebatan me hilbêjartin û me weke pirtûk da çap kirin. Çend roj berê ji çapê derket. Ez barim hefta pêşa me zê bikarim nîşanî bibedin û hat postê de ji bo ku bigêje min. Kovara Lêkolînê ya Enstitûya Kurdî ya Berlînê hejmara xwe ya taybet da xebatên me yên kurdolojiyê û me xebatên ku di pêvajoya zanîngeha Kurdî ya online de hatibûn pêşkêşkirin û ji aliyê komîteya xwendinê ya zanistî ve hatibû nirxandin û hilbijartin me ew weke pirtûk amade kirin û axir dê bigêje hemû arşîv û çavkaniyên Kurdî da ku ev xebat ne tenê ser pêşkêşiyekê bimîne lê bibe sebeba teşwîqkirina kirina û pêşbirina lêkolînan û çapkirina wan da ku di arşîvan de bimîne ji ber ku xebata ku neyê çapkirin hûn dizanin tenê bîra çend kesan de dimîne û nikare ji bo lêkolînên piştî xwe bibe referans. Îja îroj ji ber ku min nexwast ez tadeyên mamosteyên din bikim, min got hem ez ê zanîngeha Kurdî ya online bidim naskirin. Di dawiya semînerê de heger hûn bixwazin hûn dikarin pirsê xwe bikin em ê bikarin ser wê münaqeşê bikin. îroj min xwest em bi metodolojiya zanistî ve dest pê bikin. Yani rêw û rêbazên rêvebirina lêkolîneke zanistî û akademîk çawa ne? Li ser çi esasî tên kirin? Bi çend numuneyan ez ê ji were bi giştî behsa çarçoveya wê bikim. Ji xwe paşê mamoste Xecê jî ji saziya zimayên a Rojavayê ew ê jî dê xebateke din li ser metodolojiya zanistî pêşkêş bike û vîya wayî em ê hevdû temam bikin. İşte nuhazı ekrana xwe were parve bikim ya ku ji bo vê lêkolînê vê xebatê min amade kiriye. Abdî awayî. Ez hevala rica dikim bi taybetî yê ku bi tablet û telefonan tevlê dibîne bila bi ekranê xwe nelîzin ji ber ku gava ku dest ekrana xwe dikin ser ekranê jî derdikeve. Ji hevala rica dikim bila bi ekranê xwe nelîzin. Ji ber ku par hatiye serê me em dizanin. Hevala hêja. Em ê di vê dersa xwe de em ê behsa metodolojiyê bikin. Tişta em jî dibêjin metodolojî çi ye? Gelo çi ye ya ku lêkolîneke zanistî ji gotareke normal cuda dike. Ji ber ku mirov dikare ser Facebookê jî, ser em bêjin malpereke internetê jî ya jî di rojname û kovareke popüler de jî gotaran binivîsîne lê carna hin pîvan dikarin bêj bîrkirin. Weke çi? Heger em bala xwe bidin civaka Kurdî kovar û rojnameyên ku tên çapkirin hin gotarên ku diwan de tê çapkirin bela kes nebêje qey ez ji van dersan îstîfade dikim û dixwazim xelkê biçûk bikim. Na armanca min ew nîne her tiştê ku ez dibêjim ji ber ku li gorî metodê ez dipêjim her tiştê ku ez dibêjim ez ê bi mînak bikim bîsteke din û nê bibînim. Ez numuneyê wê dîdim sebebê xwe jî dibêjim. Ji xwe metod jî veya pêwîst dike. Yana na em ê ji xwe re bi hevdû re rûnên û fesadiya xelkê bikin. Ji xwe ew qaleqal û gotegot û paşgotinî û fesadî nikarin têkevin qada zanistî ji ber ku qada zanistî gorî pîvanan birêve diçe. Gava ku bala xwe didin gotarên di nava kova rojnameyên Kurdî de di piraniya wan de hûn ê bibînin ku nivîskar li gorî xwe fikir nadibêje bêyî ku pişta xwe bispêre tu pîvanan an jî tu teorîyan hema li gorî ecibandina xwe tiştan de ecîbin ya jî tişta biçûk dike ya jî tişta mezin dike û pesnê tiştan dide tiştan xirab dike. Me xwest bi van nîşandayina van rêbazên lêkolînên akademîk û zanistî ve em bixwazin bikarin wan dîwaran piçekî bişkînin, wan adetên nava civaka Kurdî bişkînin. Hûn ê bibêjin ma qey li Fransayê û an jî li Brîtanyayê an jî welatekî Ewropî ya jî Amerîkayê ma tiştê wiha nînin. Henin lê bêtir kovar rojnameyên erzan de derdikerin tiştên wiha ji ber ku tu kovar rojnameyên cidî de gotarên bi vî rengî nikarin pê çapkirin. Mesela hûn li rojnameya Le Monde Dîplomatîkê binarin ya jî Le Mondeê binarin ya jî Le Figaro binarin ya jî kovareke Fransî ya cuda binarin. Hûn ê bibînin ku gotarên ku dûra de tên çapkirin bêtir weke gotarên referans tên qebûl kirin û xwediyê wê gotarê heger ne hakimê mijarê be nikare wiha ji xwe ber tiştan bibêje. Yani bêtir kesên pisporin û pisporiya wan jî di gotar û nivîsarên wan de eşkere dibe bi numuneyên wan bi nûrxandinên wan ve eşkere dibe bê çendî hakimî mijarê be. Îja em ê bira hêdiyê behs bikin. Berî her tiştî gava ku hûn dixwazin xebatekê pêşkêş bikin divê hûn bizanin
ڕێبازên pêşkeşkirinê nas bikin ku yek ji wan ya herî zêde têpkaranî PowerPoint'e ku niha ez vê derê bikartînim ji bo we belkî tiştekî basît be lê ji ber ku ez tev li gelek xebatan bûme di gelek konferansan de jî me dîtiye ku PowerPoint nava civaka Kurdî de pir bi xeletî têpkaranî û havalên me yên ku par tev li dersan bûn weke şagirt wan jî paşê gotarên xwe pêşkeş kirin me dît ku PowerPointê di piraniya rewşan de xelet bikartînin ji ber vê çend xalên serekeyên PowerPoint'ê zî nîşan bin gava ku PowerPoint karanî divê nivîsa we bi zelalî bêxwendin dora nivîs û numuneyan divê xuya bibe ji ber ku hûnê numuneyeke mesela zimanî nîşan bidin divê ew bi zelalî bêxwendin rengên ku hûn ji bo PowerPoint'a xwe bikartînin divê temaşevanan aciz neke yani divê hûn ahenga rengan jî baş bizan hûn ne mecbûrin bibin dîzayner ya jî bibin ressam lê hûn mecbûrin zanibin ku sor li ser reş nabe gava ve sorek bikaranî divê sorek bi tonek wiha be ku bikare li wê bingehê tabloya we bike divê PowerPoint'a we rûpelê we zelal bin ne dagirtî be ku hûn hema mesela vê rûpelê bin heger ji serê heta dawîn divîsê dakim hûn bi xwe ji hûnê ji xwendina we aciz bibin û PowerPoint divê ne ji bo xwendinê be tenê ji bo bibîrxistina xalên sereke be divê ji bo nîşandayîna xalên sereke an mînakan be ku hûnê li ser wan bipeyivin ne ku hûnê PowerPointê dînin ber xwe û ji PowerPointê bixwînin hingê PowerPointê ji me re bişîne em bi xwe jî dikarin û mala xwe bixwînin ji me re dibe aynî tişt yanî divê mirov bikare ji PowerPointê weke derfeteke pêşkeşiyê îstîfade bike ne alava pêşkeşiyê ye derfeteke pêşkeşiyê ji ber ku pêşkeşiya we axaftina we ye tiştê ku hûn dibêjin nirxandinê we ye PowerPoint tenê alîkariyê dide ku hûn ji rêka xwe ya serekeş senaryoya xwe ya pêşkeşinê bi dûr nekin îşe ji vir em ê behsa metodê bikin metod çi ye ew tişta ku herkes behsa wê dike lê gelek kes carna gava mirov ji wan dipirsin mirov dibêje êrê heyran tamam metod çi ye ka ji me re bibêje mirov lê dinere ku haywan jê tune ye bê behsa çi bikin ji ber wê ye ku pêşî divê em zanin bê metod çi ye metod yani rêbaza bi destxistina rastiyê an jî gihîştina agahiyan e yani ez ê mijarekê dînim ber xwe di wê mijarê de ez ê lêkolîna xwe bikim numuneyên me hene ez ê nirxandina xwe bikim gorî rêbazên ku bîstekê din ez ê nîşanî we bikim hingê metoda min ew tişt e ku ew ala ve ku alîkariya min dike ta ku ez bigihîjim wê encamê ta ku ez bigihîjim agahiya ku ez dixwazim ji vê lêkolînê bi dest bixim yani gava ku ez pirseke ji xwe bikim ez bibêjim mesela Celadet Bedirxan gelo çima berê xwe da qada ziman û edebiyata Kurdî digel ku ew siyasetê da çi qadeke siyasetê da gava ku ez pirseke wiha bikim divê ez xwe bigihînim agahiyê xwe bigihînim rastiya ku dê ji vê lêkolîna min derkeve peyda bibe hingê ew rêya ku ez ê pêk bînim û taqîb bikim ji bo ku ez xwe bigihînim wê encamê divê gorî metodekê be ew metod ew tişt ku min ji pirsa min digihîne encama ez ê bi dest bixim ew encama ku em jê re dibêjin rastî yani reality ku em jê re dibêjin ku di qada zanistî de em jê re dibêjin agahiya ku ez ê di dawiya vê lêkolîna xwe de bi dest bixim hingê ji bo bi destxistina wê agahiyê û wê rastiyê wê zanînê divê rêbazeke min hebe em ji wê rêbazê re dibêjin metod erê em dibêjin em ê xwe bigihînin agahiyan ya jî rastiyan lê rastî çi ye divê em wê jî piçekî serê xwe de zelal bikin ji ber ku em dizanin ku her kesê ku bi navê ya jî bi simülasyona qadeke zanistî dikare fikra xwe ya îdeolojîk jî bi rêya lêkolên zanistî ve dupat bike ji me re yan jî îdeolojiyekê bifroşe me û propagandayekê me bike tu lêkolînên zanistî ku em bibêjin îddiaya bêterefî nikarin bikin ji ber ku tercîha sekna we tercîha helwêsta we ya li hember mijarê bivêne vê bingehê xwe ji motivasyonên civakî û siyasî û îdeolojîk ya jî pîrî bawerî yetîne mesela çima tu yê biçî li ser dewra pêxemberê îslamê bixebitî lê tu naçî ser dewra pêxemberên xristiyaniyê naxebitî çima ji ber ku tu ji civaka Müslüman tê û tu dixwazî bêtir behsa wê bikî û agahiyê te jî bêtir ser wê ne lêkolîna ser vê mijarê bêtir bi dilê te be çima tu naçî ser civaka Afgan naxebitî lê tu ser civaka Kurdî dixebitî ji ber ku tu Kurdî tu civaka Kurdî tê hingê nêzik tedayîna te ya mînakan ya rewşan ya tiştên ku tê behs bikî jî
ديال غوري بي بقهرة هنجي راستي راستية ك سبجكتيفة لبالي تحاول دي وراستية بريبازة ك وهاني شام بدي كو جالي هر كسي به هاتيه قبول كن يعني ميثودا جالي هر كسي به هاتيه قبول كن هنگي آگاهی کتوی بگیجی جی و کتوی پیشکش بکیجی جالي اکادمیسیانین که دلتا گوداری بکن آنجا گوتارتا بخونیم دیوره قبول کرن يعني ريبازة مجبورة لقولي ريبازة هفبار به جبركو خلقه جبري ده لسر هن تكنيكا هن ميثودا لهبدو كريه لي مجارة يا تبخوا ترجيها خداتيني تبخوا هلدو بجيري هنگي او راستيجي دي قولي تبين الخاندن لي بالي قوات راستيا خود پیشکش دکی جبوكو تبكاري وي جواكا قهدار يا جواكا قو دي قوتاراتا بخونه دوی تو قانه بکی جبوكو تو قانه بکی جي دوی تو نشان بدي بيتو لقوري چه ولقوري كي جان بيواني تو گيشتي في آگاهيه قواكو تو بيجي جلالت بدرخان قلق ناو بكارانيت كوبار هواري ده دوی تو بيجي لقوري چه تشكو درخست تشكو دزاني كو سيداي قروك يكو هلبستا بلورا من نويسان ديكو جوار حاجو كريستان او جلالت بدرخانه تشكو زاني تشكو درخست تا آگاهيش كو پیدا كر تا چاوا پیدا كر دوی تو نشاني مبدي جبو كنت من قانه بكي هاگر ناز قوتاراتا بخوریم ياجي پیشکشیاتا قودار بكم ازي قانه نبم ازي ببيجم اف دچينه شوربه انگي جبر كنت تشخور المالا خوروشتي تو آگاهيان جبر خوبتي بيجي من بري لسر قود ناوين جلالت بدرخان ين كوبارا حواري ده من چند قوتار خوندنه و من ديتيه كو قلق كس جا آش و باش تشتان دبيجن بيو كو بشتاخو بسبيرن ريبازه كزانستي يعني ريبازه كجيه باوريه كو جيرا دبيجم ريبازه كبيباور داكو ام بي قانه ببن جبركو ألمانجا تا قانه كرنه جبوكو تو من قانه بكجي دبي ريبازه تا زانستي به ميثودا تا زانستي به لسر بيواننا هاتبه آواكرن كو او بيوان جعاليه جهانا زانستي به هاتيه قبول كر مثلا bir surette navdar binarım. Evvene navdar لسر internette gelek caran hatiye pardakırım. Belki veci titi bebere ya veci pardakır ve havalin khara. Onu ekrana kamera edinarım da ekrana kamera ede em dibinin ku zilame aliye çepe kerdi destivi de u ye aliye rasteji je tsiyaye. Le drastiya de le dimena davin hun lednarım ye aliye raste kerdi destivi de beraye nidinde. İşte hun duhazın çin nişan bedin hinge حوجناك كل مروف هبدو بخابينه ومروف صافك تبقرا نا هر اللي يقولينر ترجيها خواه لقوري بيرو باوريين خداتينه مجارين خوجي لقوري بداتينه يعني قاواكو ونسر سياسة كردي بخابتن وني حول بدن كو تبقرين كردية البعثات تبقرا ياجي تبقرا ب ياجي جيناكن تبقرك ياجي قالك تبقرين كردي بارتيو ريخستنين كردي جبركو از دوستي حمويانو وني حول بدن باشی وان نشان بدن کمانی وان هونه بنیب زمانی ببیج یعنی هونه بسر زمانه بسر لیوی هونه ببیج هونه در باس بدن لهونه بهتر بحثا باشی وان بکن لیبلی یکی که کفایش دوزا کردی را نای گاوا که بحثا تبگرا کردی بکه به عینی بیوانان اوجی دکاره پرسنه وها بکه که کمانیین پارتی و رخصتنی کردان نشان بده ما باشیین پارتی و رخصتنی کردان نینن به هزاران ما خرابی وان نینن اوجی به هزاران İca mesele birde eve tu kijan rastiye çava nişan dedi. Yani akıl vradem xwastet bejim tercihate ya mijari tercihate ya persaku tüyebeki dikare şahsi be takekesi be lebeli metodate peviste ku zanisti be. Hingi rasti lugori deme lugori kesan lugori ideolojiyan lugori baweriyan duguhare. Tiştaku jibota rast be dikare lugori ideolojiye kadın xelet be. مثلا ببيجن تو جبو آزادية شخصية فكري لبلد جواكن قرتي ده آزادية شخصية وكا خرابية كمزن تحسباندن ودبيجة أبيا خد سر جواكا رانبيلا لفرنسا كسيكو آزادية شخصية دي باريزي وكا مروبا كي بيشفرو تحسباندن لبلد جواكا مدى يكيكو ببيجة حيران أز بخوازم آزادية من يا شخصية ببيجة أبيا قالكي قرايا قالكي بيبلبرنده خد سر جواكا رانبيلا ناخوز خد نوا جواكا ده بحسبينه حتى قال لك شخو حزدك وجبر ويد خوازه خوني شام بده جبر ويا كود بيجا از خوازم ازاديه خويا شخصي بباريزم يعني مرو بكره رخنين وهاجي لي بغريكو لغوري بيرو باوري عادتين جواكي دكارم بينه نرخاندن انجي بيوانا مدي چبه بيوانا
me ya nirxandinê ya nirxandina wê rastiyê çi ye? Yani me em rastiyekê dizanin. Di vê civakê de hin problem hene. Ev civakeke bi dest axavê hatiye parçekirin, zimanê wê hatiye qedexekirin û ji talanan rabûyê hatiye serxwe. Em ê çi pirsan jî bikin? Em ê çawa pîvanan debînin? Berê kî ser vê civakê xewitiye? Em ê li gorî fikrên oryantalîsta biçin ku civaka Kurdî nas nedikirin û li gorî xwe serê xwe de îmajeke civaka Kurdî çêdikirin? Yani ji derve û di ser re behsa civaka Kurdî dikirin. Digel ku hûn lêkolînên başî hene. Lê yan jî em ê li gorî lêkolînên nava civaka Kurdî biçin ku bêtir îdeolojîk û propagandatîv bûn. Pîvana me dê çi be? Pîvana me ya nirxandina wan rastiyan, wan agahiyan, wan bûyeran dê çi be? Em ê behsa wan bikin. Di metoda zanistî de vê ji bîr nekin, ji ber ku par gava ku me bala xwe da lêkolînên ku beşdar pêşkêş dikin, di piraniya wan de me ev kêmanî dîtin. û me yeko heştê kesan lêkolîn pêşkêş kirin, me ji heştê kesan re jî heman rexne li wan girt. Ji ber ku me dît ku bêtir wek gava ku tu erebeyekê da jû lê bêyî te erebeya te aliyê rastê ve diçe her car. Tu her car bi direksiyonê dixwazî wê alî çepê vebînî. Em dibînin ku hêla me ya ajîtasyonê, hêla me ya hestiyariya li hember mijarê gelekî pêşvedir dikeve. Ev jî ji bo lêkolînerên Kurd dibe handîkapek. Gava ku hûn behsa civaka Kurdî bikin. Elbet ji ber ku hûn Kurdin ya jî dilê we ji Kurdan re dixwaze ku we ev mijar hilbijartiye. Lê belê pîvana we nikare bi hestiyariya Kurdayaniyê ya ji Kurdaniyê ya ji Kurdayetiyê bê ava kirin. Hûn nikarin bi hezkirin û bi heyranî behsa babetên civaka Kurdî bikin. Wekek carekê hûn zanin gava ku em siyasetê em nava civakê de dipeyvin, me jî berê karên siyasî kiriye hûn zanin, kesê ku heywan jî heye dizanin, mirov propagandayê civakê dike, dewre hilbijartinan de be, bêjin karên civakî de be, mirov diçe hewl dide civak li gorî wê rêbaza îdeolojîk biçe. Lê belê di konferanseke Rewşenbîrî de ez li ser têgeha şehîd û xak welat sekinî. Min got di siyasetê de û nava civakê de peyva şehîd pîroz e. Kurdistan pîroz e. Lê belê di wêje û felsefeyê de pîrozî tune ye. Gava ku hûn behsa babetên wêjeyî ya ji babetên felsefî dikin, hûn nikarin ji şehîd an jî ji Kurdistanê re bibêjin pîroz. Ji ber ku ev yek we dixe qada siyasî, îdeolojîk û ajîtasyon ya jî propagandayê. Lê gelek kesaj me fehm nekir ku çawa tu wiha dibêjî, heqîqetê tu neye tu şehîda re tiştê wiha bibêjî, min got hop deqakê. Min got berî her tiştî. Ez bixwe ji malbateke şehîdan têm. û ez bixwe berê ji mirinê filîtîme, xelkê hatiye xwestinê me bikujin, ez ji mirinê filîtîme. Berî her tiştî bizanim ku ez ji we bêtir zanim bê ev mesele çi ye. Min di ciyê xwe herî nêzik de nas kiriye bê gava ku însan ji bo Kurdayetiyê tên kuştin êşeke çawa ye. Ez weke Kurd behsa vê meselê nakim. Ez ji we re behsa têgehên felsefî dikim. Şehîd tenê di baweriya olî de ya jî baweriya etîkî de ji bo xurtkirina baweriyan û îdeolojiyan dikarin weke mefhûman bêmkaranî. Lê belê di felsefeyê de peyva şehîd nikare weke peyveke pîroz bê qebûl kirin. Hênû midî sekinî. Rahmetiyê felaketîn kakeyî ew jî civakê hazir bû, rabû ser xwe berê xwe da civakê got çima wê rexne dikin? Camê rast dibêje. Gava ku ji ber ku ew wezîrê kulturî bû, gava ku wî got camê rast dibêje, hemû civakê guherî wala rast dibêje. Hûn dibînin civaka me civakeke wiha ye. Lê belê 400 kesên ku li min godarî dikirin di wê konferansê de hemû jî rewşenbîr, nivîskar, rojnamegerên Kurdî bûn. Lê gava ku peyveke wiha li hember wan hat gotin, hewl dan ku xwe nava civakê de nîşan bidin û bibêjin binerin em doza Kurdî diparêzin. Lê wan nizanî ku min berê ji bo doza Kurdî ji wan bêtir bedel dabû, ji ber wê ez wî mafî xwe de dibînim ku ji aliyê zanistî ve têgeheke wiha bixim cihê nîqaşê. Ji ber ku min digot qey ez di civata rewşenbîra de me, ne civata nava xelkê ya jî civînên gel de me. Lê min dît ku rewşenbîrê me û kesê ku qehwê rûştiye ferqa wan gelekî kêm e. Yani her tişta ku te got divê tu sebeba wê û bingehê wê nîşan bidî. Heger ev nebe qanekirin ne guncane, ne mimkune. An jî dibe belavkirina rastiyên ku li ser agahiyên lezgîn hatine avakirin. Mesela bibêjin tiştekî wiha berezdê nefikirî min mesela em bêjin wiha bê bîra min hema bibêjin. Jina Kurd gelekî xurt e. Rast e, xurt e.
مدید دوره داعش ده دوره کوبان ده مدید جنین کرد کچین کرد را داشت سلاحان دچون هبر دجمنان شر دکر خورتن اری لگاوا که از وقت لیکولنر که کرد یک جوان حز دکو پشتوان دگره از بخواز بحثای بکن و از تنی بحیرانی بحثوان بکن هنگی از این حقیقی هم لوان جنان بکن هم جن حقیقی قادا زانستی بکن لی گاوا که از راستیا مسئله نشان بدم هنگی از بکارم جواتا که دیبدورا گوترام بخونجی بهتر قانه بکن مثلا فیلمک که فرانسای درکت بحثا جنین کرد دکر که للرجاوای دوله داعش ده راهشتن سلاحهم ودچ شردك لبلي جي سري حتى داويه فيلم ما نديت كو ايديولوجيا وانجنان هي خستون وانجنان تاني وكا جنين كو جبو كو نواني نو كده دبي جبو كو ناموسا خو بباريزن راهشتن سلاحهم ولامبر داعش شردك حتى داويه فيلم تافزاني يعني جهزتك انساني رابوبون شردك لامزانكم مثلا تاني مثلا تاني هستا إنسانية دقالكو هستا إنسانية دوي شريدة قال لك خورته لبالي فونكسيونك وي شرية إيديولوجيك شيها يا سياسية كردانية شيها يا إتنيك بو يا نتوابرورية شيها أف هيلاوي دفرين ده نهاتو بقولتن هنجي أف تشتيمكو أف بيج شاش دخانة أجبرها دبيجم يعني نزيك تدايناته شكل تاية ديتني ويه نريني ويه نرخاندني لغوري ايديولوژیاته یعنی در هنر وی فیلمی خواست بو وان جنان تنه وقت انسان نشان بده هیلا وان یا سیاسی و یا ایدئولوژیک دوری فیلم ما بو شو یک جرخنین سرکه کلی فیلمات گرتن خلقی گفت یعنی گلک جنه کو شرط کنه بزنن گاواکو هپیوینا دادن چاپمنی و متی ایام دبینیم ایدئولوژی خوان هه لودی فیلم دی قد بحث ایدئولوژی نکریه اف بسکریک اف جن نتنی الدبرکه وهاكو قانون ليه توني هما جبكو كستوني وان بباريزا وروح اشتري السلاح مثلا ناوى مثلا ريخستن كرنا كتجوا كي هي بان جنان بريا ريخستن كرنا كتجوا كي راح اشتري السلاح افجي دليا باتا يقولون لي نهاتو يقولون يا جي ويلي كولينري وي سيناريستي ويدر هنري نخواستو فانتشتان ببينه او راستيا كو نخواست بسكادم من نشان ده راستيا كل غوري كسانتي غورتن همان راستي بو يعني ديتو قانه بكي بتچما اف مجار بجارتيه جبركو تجنا كرد بجارت چما جنا كرد بجيرين چما تو سر كالو بيرين كرد ناخبتي چما تو سر زاروكين كرد ناخبتي ديتو من قانه بكي چو گوهرنه چما اف مجار گرينگه وتن الخاندنه خال سر چري بازي دكي بيستكدنا مي از قالك بعصر بازي دكي درس سرويه امي ولا سر بازي ازي ميناك كي بدموا من القلق دبران ديتيا روزنامه آزادی ولات ده که کیجان سالی باش نایبیرم من بیرون در دوره 2004 2005 رکن زن نوا روزنامه آزادی ولات حتی کردن نبی دی بو خبون روزنامه آزادی ولات من نویسه دید به نام احمد خانی فیلسوفه قال کی بالام کشند میگفت آها زی نویسه که باش بکنیم مثل احمد خانی همجی سر فلسفه یزی بخونیم من طبعا گواکز نویسه که وها بخونیم 200% خوب کنیم لغوري تشي احمد خاني فيلسوف لغوري كي فيلسوف انا ونبي بجهيلو ميرك رابويه دبدا بجا احمد خاني انا دبنا بجا احمد خاني استني بحثا ريبازا فيلسوف كلنا احمد خاني تكاري لداويا انجاما ليكول ناخذ نشان بديكو احمد خاني فيلسوف اللي كنا تدبي لغوري ان بيبانا ما تفكر لغوري تشي تدجي بي اغاهي فيلسوف كنا احمد خاني لغوري كي لغوري تشي بيباني ما قالوا فيلسوف جبوته چیه یعنی پیشی دیوید نشان میبینی به فیلسوف چیه و پیش دیوید نشان بدی به احمد خانی قالوا او آگاهیان سر فیلسوفان جمع احمد خانی هبون و پیش دیوید انجام جه درخیج مرابی بیجی هنگی لگوری وی تعریفا فیلسوفان و لگوری وان کرنین احمد خانی مروف دکاره بیجی که احمد خانی فیلسوفه یعنی بمیناک و دلیل نوا برهمی خانی و دیوید نشان بدی که چاوا مروف دکاره خانی وكان فيلسوفكي بحث بنا از نابجم فيلسوفا عنا از دبجم رياتا شاشة هر منا كاكو تدا دبي ورا شيرو بكر ام بيجم تجنوا نموزينا احمد خاني ياجي ديوانا وياجي عقيدة ايماني تو بيتك تشتكي برشاكي دبيجي نواني ساخد في تو بنرخيني اگر تو نرخيني تشما او نمونه اني سبباته يا دايناوي نمونه يجي تو خوازي نشاني ما بدي كو تا احمد خاني خوندي احمد خاني بازاره هر کس کار بخونه
تا پارچه بیت جویانی دوید تو بنرخین جبو که از بزنم که گلو تجبو چه او بیت آنیه جبو چو به میناکی جوید لسر بنگها پیناسه فیلوزوفیه دوید تو بنرخینی نکو ولا بحثا زینه کریه پر خوش بحث کریه وتی ارستی خوشک بو لزینه جه خوشک تر بو چه علاقه بین فلسفه برداره تو دخوازی هلاوی یا تصویر و شواز یا ویژه‌ای یا شایسین تیپولوژی یا نوا برهماوی نشان بدی و نمونه بکار بینی لهگر تو بحثا فیلسوف بونه احمد خانی کی تو نکاری و نمونه بدیش برکو علاقه و نمونه و فلسفه بردو تونه او تنه شایس و حیرانی یا همبر لهنگانه تو نکاری بوی آوی نشان بدی یعنی فرصته فلسفه بو و فیلسوف بونه احمد خانی بو لی من اول ما خلقت من تدا ندید که دلیلک چی تدا هوا که بحثا فیلسوف بونه احمد خانی بکن ایجا جورا ببیجیم ویجه تشتکی وهایه که دناغا خودک دکاره همو بابتان بحوینه دکاره بحثا سیاستی بکن سر بابت سیاسی تو رومانه که بنویسینی او تناک پولیتیسیان تو دکاری سر بابت که ماتماتیکه رومانه که بنویسینی او تناک آنشتاین تو دکاری سر بابت که فلسفی رومانه که بنویسینی او تناک هگل وفهم کرد بیز بحثا چید کن لجم احمد خانی هن بابت فلسفی هنه بحثا جنسیتی دکن بيخلي زنبرك دي التمينار خودش ورا بحثا مجاري بك بحثا جنسيتي دکن بحثا لوي هف ناس كرنا مموزينه ده نبونا جنسيتي دکن بحثا پرسين هبون و نبوني دکن لسر هوالتيه ده سكنه سر دنيايه سر خوشيه سر اوينه ده سكنه لسر ميلكتيه سر نبونا يكتيا كودان ده سكنه اف همو مجاري بوليتيك و فلسفي نجي لي بكارانينا مجاري فلسفي احمد خاني ناك فيلسوف تنوي دکه رومان نویسک ویژه وانک که جبابت فلسفه استفاده کریه. ایجا کسی که های وانجوان پیوان نتونه به دیبج او میرک بحثا پرسه هبونه کریه رومان خدا یعنی دیبه فیلسوف. نه هر کسی که پرسه هبونه دکه لسر فیسبوک جیرانه کی منه اوج بحثا پرسه هبونه دکه. ما جیرانیم بو فیلسوف؟ نه. جبر که پرسه هبونه نتشتکی و های که تو چروکه کی رومانه کی بنرخیلی. دیبه تو فکرین خود سر ببیجی و فکران داوری فینی. لی تاج بابتك دنافا رومانه كده دنافا تشوك كده تبصا هبونه جيكريا افتناك فيلسوف افتدك روماني ليسكي وهاكو هايوي جبابت فلسفيجي مجرد يم جبون باشتر قانا ببن وقشا ديتيا دي تشابمنيا كردي ده ليكونيان كردي ده قال كاس دي بيجي شفان كرمانجا يا عربي شمو يا كم رومانا كرديه ما افي بوتز سالا 2010 بو من افي بوتز بوچكر مگود شوان کرمانجا نه یکم رومانا کردیه. جبر کو شوان کرمانجا گاوت تو ببیجی یکم رومانا کردیه دوید تو من قانه بکی. یک لگوری تر رومان چیه؟ دو ما گلو رومان تنه بخشانه تنه ویساندن. جبر کن دزانم که رومان کلاسیک ین زمان دنجی ین اوروپی جی بری به آوای منظوم یعنی هلبسکی دهات میویساند. وکل فرانسه مثلا رومانا لغمان دوغناغ هه او رومان با آوای که هلبسکی هات میویساند. لبلی یکم رومانوان یا پخشان سال 1296 ده جالی آنتوان دو سال هاتیه نویساند. یه مجی اگر تو بیبیجی رومان همو تایبتمندیه که تو رومانی ده خوازی شایست، دیالوگ، دسپیکا چیروک دام کرناوی و تبلیبونا گلک لهنگان گلک بویران بر به انجام که فینالیتیه به. همود مموزینه ده جیانه که سال 1695 هاتیه نویساند. هنگی مموزین دو یکم رومانا کردی. جبر که ام دزانم که مسنویه روجلاتا نابین که پخشان جمانتون نبون زن پخشان داویا 100 سال حجلان سری 100 سال نوزدان ده هدیه هاتیه نوا روجلاتا نابین و بریا عثمانی هم ده هاتیه زمانین دین یک نوا دولت عثمانی ده دیجلان که کردیجی یک جمعون لی نبونا پخشان نایوی معنی که ادبیات وان ویجه وانتون نبون وان ویجه که گلکی بلند جی دکر لی بلی به هلبستی دکر جبر ويا كل مموزين حمو تشتنكو ام ايرو رومانا كمودرن يا اوروبي بج فرنسي وبريطانيا امريكي با رومانا كمودرن ده شو خازن المموزينه تجي هي ايه هنا بيج حيران او هلبسته ايه هنجي كسينكو بالماني زانن رومانا الفريد جيلينك ياكو خلاطه نوبل استنديا برانيا وان بهلبسته تلفزيون رومانا كورماك ماكارتي يا بنافير ري يا جريك كو خلاطه بلوتسر يا رومان استندو
و فیلمی وی جات و چکن و فیلمک و ها بو ادپتاسیون وی پرو باش بون کارن من بر رومانای خواندو گوا سینمای ده فیلمی در کسی میچو فیلمی تماشا کرد پر خوش ادپته کردم من پر جهر دیار جهاز کرد او رومانجی با اوایکی هلبستی هات یعنی میسانم و حتی خلاطه رومانه یا هری مزن استندیه yani یک خلاطه رومانه یعنی هری مزن میسانم خلاطه ام بیشن گونکورته خلاطه نوبلش بو همو کاران تدایم خلاطه گونکورته خلاطه بوک پرایزه خلاطه نیویورک تایمسیه خلاطه فولکنره و خلاطه پرتوکال سالیه که لبریتانیای و فرانسای و امریکایی جی ولات جدا جدا تندایم خلاطه پولیتزر نادن هر رومانه وقتی وقت سر رومانه کتیر که خلاطه پولیتزر وربرتیه بدو دلی هرم بخونه و نجی حزب کن کمک ما کارتیه که او رومانه ویساندیه با اوه که هلوستی ویساندیه اینگه انگلو امکانش را بیشن پخشان یا جی نصر تیدتونه او نه رومانه نه ها وی اوهی ما او مسئله پخشان چاره سر کرد ام بگرن سر پرسادوین گلو تو دزانی که اف رومان پیشی بروسی چاپویه سال 1931 ده اف رومان عربی شمو یاب ناوی شوانی کرمانجا به ناوی کردیسکی پاستوخ بروسی هاتیه چاپ کرد پیشتوی 4 سالان عربی شمو بخواه او کریه کردی وجنو ویدی بیساندیه حتی پیشتوی به 30 سالان به ناوی بربانگ جنو ویدی بیساندیه به جاره هن بشوی کمتر کریه yani او roman avakirnave xeyalawe berê Rusî çêbûye elbet ev yek dê avakirina Kurdî jî hêsantir bike ji ber ku bingehek berê heye zimanek ez îro ji ravim romaneke Pol Auster wergerînim Kurdî elbet ev ê ji romanê Lokman Polat xweştir bin çima ji ber ku tecrübeyeke pêşketina romanê di wî zimanê Amerîkî yani zimanê İngilîziya Amerîkî de heye Pol Auster ji wê istifade kiriye pêşketina romanê li cewî xurt e kamil e romana wî lê ême newihane gavaka ji wê romanê wergerînim Kurdî elbet dê ji romanîvîsiyên me gelekî cudatır be yani avakirina wê ser bingeh û tecrübeya zimanekî din û wêjeyekê din hatiye kirin lê otantîk e nivîskariyê xwe bi Kurdî nivîsandiye lê ne yekem tekst ku rast rast bi Kurdî hatiye nivîsandin heger tu bixwazî romana yekem ku bi pexşanê û rast rast bi Kurdî hatibe nivîsandin divê tu li benda sala 1950 bî ku yani bi kurmancî hatibe nivîsandin 1950 de romana Aliye Abdurrahman ab navê Xatê Xanim hingê dibe yekem romana Kurdî kurmancî ku rast rast bi kurmancî hatiye nivîsandin û bi pexşanê hatiye nivîsandin yani pirsên ku tu ê bikî divê pirsên maqûl bin roman çi ye telgorî çi got şivanê kurmanca yekem romane pexşan ji bo te bingehê romanê ye an romanên hene bi manzûm bi helbestê jî tê nivîsandin heger wiha be gelo me mûzîn romane ana û heger rast rast ne bi Kurdî be gelo a Aliye Abdurrahman nabe romana yekem divê tu van pirsan ji xwe bikî da ku tu min qane bikî mînaka sêya me zê bidim we gelek kes dibêjin bîskadin jî min nav kir dibêjin Celadet Bedirxan gelek nav bi karanî ne gava tu dibêjî gelek nav bi karanî ne divê tu baş fehm bikî bi karanîna qod navan ya jî mexlasan di edebiyatê de karekî ciddî ye di wêjeya klasîk de hûn dizan helbezvanên kem gelekan ji wan mexlas bikartin yani nav nasnavek bikartin qodnavek bikartin îro ji qada siyasî ji wan bêjin qodnav lê gava tu bibêjî Celadet Bedirxan gelek nav bi karanî ne divê tu ji min re bibêjî bê tu ji ku dizanî tu çawa dizanî tu ji ku gihîşt vê agahiyê tel çi li moxirê xist li gorî çi te ji min re dibêjî gelek nav bi karanî ne gelek nav çi çend nav ji bo te gelek çendin yek an du an deh an sîh çendin gelek ji bo te di wêjeya cîhanî de yek ji kesên ku herî zêde nav bi karanî ne Voltaire e û heta yekî din bi navê Roman Gary kesê ku romanî wî nas dikin dizanin Roman Gary di dîroka xelata Gonkurtê de yekem kesek ku hem bi navê xwe yê eslî Roman Gary xelata Gonkurtê stendiye hem jî bi navê xwe yê din bi navê Emîl Ajar dîsa xelata Gonkurtê stendiye yani romanîvîsekî wiha ye ku bi du navên cuda Gonkur stendiye tu carî dîroka Gonkurtê de kesekî du caran xelata Gonkurtê nestendiye lê vî camerî bi her du navê xwe jî stendiye û heta mir jî kesî nizanî ku Emîl Ajar û Roman Gary aynî kes yani ev di nava dîroka wêjeyê de ji xwe fenomenek e berê tê nasîn hingê gava ku tu behsa qod navan bikî divê tu min qane bikî ku hayete baş ji vê meseleyê heye tu dizanî gelo Celadet Bedirxan çend nav bi karanî ne û çima bi karanî ne divê tu herî pêşî hawarê baş bixwînî belgeya
که دستوری دیده که کوارک بناوی هاواری بیچاب کرن دوی بلگه ده برای من نشان دانه دهین سمینران ده مستری تنت جهاتیه بلاو کرن بریا سینم خان بدرخانی من تسخت بو دوی بلگه ده بجه ام وک ریوبری دستوری دیدن که کوارک زمان و ادبیاتی بیچاب کرن به شرطی که تکلی سیاستی نبه و به شرطی که چند روپلین ویجی به زمان که سوری تده یعنی یا عربی یا فرانسی تده بلکه سوری و شاغل بندسته فرانسیان ده yani dibe Fransızca falan bakın beçit kovari deyici. Berbe ku Celadet Bedirxan her cari rupelek du rupel cidaya Fransızca. Neş keyfa xoya Fransi hayraniya xoya Fransi da. Mecbur bu. Destura kovari ve mecbur dike ku navaroka kovari piçeki bi zamaneki Surici nişan bede. Du zamanı ve bun yek Arabi bu yek Fransi. U gotu gere tekili siyaseti ne be. Ele Celadet Bedirxan pevist bu ku Fransiyan qane beke ku gelek Kurd hene bi Kurdî dinivîsînin. Ji ber wê xwe nav bikarînin. û pêwîst bû ku civaka Kurdî re jî bibêje ku gelek Kurd hene û kovara wî pir tê xwendin. Ji ber wê carinan bi qod navan name ji kovara re nivîsandine û wî bixwe bersiva wan qod navan daye ku wî bixwe nivîsandin. Yani Celadet Bedirxan bi şarezayî û bi zanebûnî ev kar kiriye. Ez sala 1997 de ketim nava hawarê yeko min peyda kir bêt ku de Celadet Bedirxan qod nav bikaraniye. Kîjan nav, yewiye, kîjan nav, ne yewiye, min yeko peyda kir û axir ez gehiştim encama wê ku di hawarê de 87 nivîskar hene. Di 57 hejmarên hawarê de 87 nivîskar hene. Ji van 87 nivîskaran 33 nav navên Celadet Bedirxan. Heta wê xebata min behsa 10-12 navan dibû. Digo sêdayê gero ku nêçirvan û zan çû filan bi van avana navên Celadet Bedirxan. Lê kesî nizanî bi şarê Segman jî navê Celadet Bedirxan. Ji ber ku di hejmara 5 û 5 yekê ya hawarê de heta din hejmarên ronahiyê de jî çîrokên dîrokî û fantastîk nivîsandine ser mîtolojiya Yunanan tişmiş nivîsandine çîrokên ser Kleopatra û Antonio û filan bi van Şuşa dilan çîrokên wiha nivîsandine û her car jî dibin çîroka xwe de nivîsandiye ku tarîx jî nivîsandiye gotiye hin hevalan dibêje deng nayê me ez bawerim ji kompîtera we ye ji ber ku deng tê her kesî yani kesekî din mesajek wiha neşandiye ez kontrol bikim normal deng tê her kesî hûn karî bir bêje ez berasev napê na serê xwe bihejînin deng tê we ne wiha deng tê we wayî deng diçe hevalan lê wayî deng tê lê hin heval dibêjin deng nayê me ez bawerim ji kompîtera te ya ji telefona te divê tu derkevî û dîsa werî ji bo û gava ku tu dîsa hatî ser zoomê divê zoom ji te dipirse dibêje ez mikrofona te aktif bikim bêje belê aktif bike. Ew li gorî wê carna dikare hin fonksiyonên kompîtera te ya ji telefona te rawestîne. Îja ji ber wê me nîşan da ku bi şarê Segman di hawarê de gava çîrokê xwe dide çapkirin di binê wê de dinivîsîne 25 Nîsana 1941 duhok. Gava ku dibêje duhok kesên ku bi dûra hawar xwendine dibêjin heyran camê ji duhokê nivîsandiye. Ne mimkün e ku Celadet Bedirxan be nadem pey û navê Bişarê Segman weke navekî eslî dibîne. Ez çûm duhokê. Kesên ku di salê çilî de bi nivîsandina Kurdî ve alaqedar bûne kêm zêde endamên komeleyekê bûn, endamê rêxistinekê bûn, zarokê wan bi kêmanî behsa wan kirine, pirtûkê wan bi dûra piştî nodiyekê hatine çapkirin. Tiştek heye, şopek wî heye. Şopa Bişarê Segman tune. Ji ber ku şopa Bişarê Segman tune bû û çîrokên ku Bişarê Segman babetên ku ew çîrokê xwe de behs dike heman babet bû ku Celadet Bedirxan bi navê xwe yê eslî berê di hawarê de behs kiribû. Min fehm kir ku bala Celadet Bedirxan servan bijarane. Bala Bişarê Segman jî servan e. We bala xwe bidin pîvanê min ez kîjan rêbazê diçim. Yani heman baldarî heye. Her du jî heman mijaran hez dikin. Ya duyem şiklê bikaranîna zimanê Kurdî li cem her duyan jî aynî bû. Bi aynî hostetiyê zimanê Kurdî bikartînin. Devokên ku bikartînin ne devokê duhokê ya ji culemêrî bû. Yani kurmanciya standarta hawarê bikardanî. Peyvên ku bikardanî dîsa yên standarta hawarê bû. û her wiha pîvana min ya sêyem jî kesekî bi navê Bişarê Segman şopa wî di dîroka siyasî Kurdan de tune bû. Ji ber wê ku min rabûm got heyran Bişarê Segman Celadet Bedirxan e. Di sala 2017 de min ji Sînemxan Bedirxan û rahmetî Sala Sadullah jî pirsî
من لیست یا خانشان ماندام گفت ابناف ین جلادت بدرخان آنها قالوا هاي وجه هي تشتكي وهذا نظام البات دجوار هاتيه قلتن وانج قلت نممكن ابزانه دجبر كجوي بي كست كار زانبه اري امزانه جوي بي كست كار جي سدي سد تقز بك لبلي بيفان زانستي دكارن ودرفتي بدنا مكو ام هن هيبوتيز عندين حتى كو يك سبير رانبه ودجبري به هيبوتيز من نبيجه بشاري سيغمان جرد بدرخانه وندزانم قالوا جوار حاجو سترانا بلورا من يعني هلبستا بلورا من كرستران وقلبي ما خلص سروي شكر السروي نبي صندوقكو او هلبست يا جلال بدرخانه نبي صندوقكو يا سيدا يقروك جبركو نزاني بونكو سيدا يقروك جلال بدرخان بخويا هنجي وفهمتكن باف ليكولينكو السروي بابتا بچوك امدكن چندي گرينگه قال لك كاسين كو نزاني بونكو سيداي قروك جلادت بدرخانه قالوا بحثها هلبستا سربست يا كردي دكن دبيجين يكم هلبستا سربست يا قدرجانه كنت صراحه 1945 ده دو كوفارا روناهيه ده هاتيه چوكرن لبلي ام دزانم كو هلبستا بلورامن صلاح 1941 كده هاتيه چوكرن بريو 4 سال ليجبر كو خديه ويتو نبو سيداي قروك كي سيداي قروك كاس ناسناك جبروي كسي بحثها هلبستا ويجنكر لقاواكم بزانم كو سيداي قروك جلادت بدرخانه هنگي هوني نويساندنا ديروكا ويجا كرديجي لغوري آوا بكن هوني ببيجن حيران يكم هلبستا سربست كو بكرمانجي هاتيه نويساندن يا جلادت بدرخانه كو بناوي سيداي قروك نويسانديه والحجبارا سيو دوان يا هاواري ده هاتيه چاكر هندي بين اگايك چوك دكارش چاوا تشتان بگاره ها دنياي ناگوهارينه لی راستیه و آگاهیان و زانینه دوکارنه و دکاره آلیکاریه بده که هن تشتین دیجی به پیش بکن. جبروی گاوا که تو تشتکی وها ببیجی من کلا دیویسان دیتنه لی 20% تبگریانه چاوا ابنا پیدا کرنه شکو پیدا کرنه لگوری چرای بازه گوتنه وین جرادت بدرخانن کس نزانه. از این نمونه که بدم که اون کش پید زانن. ناوک ده هواره ده بهتر بابتن سر ازدیان نویساندیه. جوی ناوی را دبیجن ناوی راجر لسکو ده. یعنی روژه لسکو یه فرانسی که لینال کوی بشیر کردی یعنی زنگاه سوربونی بشیر کردی دستیوی هاتی آفا کرن. هر کس دبیجه اوه. رابو من چو دا پی. مگود تمام روژه لسکو پیشیه منه. یعنی بری من اولی ویجهی دخلتی. جامیر گل خباتن سر کردی جی کریه. فولکلورا کردی دایه برهف حتی ممه آلان دستانا ممه آلان به فرانسی چاپ کریه و گرامر جلادت بدرخان یا توی رو جمع دخونیجی غوجی لسکو بخواه او گرامر او رزمان خلاص کریه چون جلادت بدرخان نیفچه هشتگو وی تمام کریه وی سال 1907 پاریسی چاپ کریه لیبلی اف آگاهی سروی نراسته هم کاری بوش بو حیران یا خویاوی بو حیران او تمام لینا زانستی نوهایه من چوله پرسیکا گلو اوه ملينري وي كرمانجيا كو د تكستين وينا فيدا هاتنا بكارانين كرمانجيا وهايا كو هاي كرمانجيا جلادت بدرخانه آگاهی بلکی نین جلادت بدرخانه بلکی غوجي لسكو بخواب لسبب مجاري خبتي به بلکی بكرديجي آماده کرده او نویس لی او نویس بشکلی که ده هاوار ده هاتیه چاپ کرن نیا غوجي لسكوه كرمانجيا جلادت بدرخانه جبرویه که گاوا که مروف دیروکا ویجه کردی نویسان مروف نکاره ببیجه که او ناف یه غوجه لسکویه. مروف دکاره ببیجه خواتین غوجه لسکو بویناوی هاتنه چاپ کرن و به احتماله که پرمزن کرمانجی آویجی جعالی جرادت بدرخان ده هاتیه درست کرن. یعنی نا از وان خواتین غوجه لسکو دخلن از بیجم که غوجه لسکو کرده جمن باشتر کردی بیوه. نممکنه که غوجه لسکو جمن باشتر یا جی کرده کیوه دوره باشتر بکردی بیوه ام باش دزانم که جرادت بدرخان بخواه او خوات چه کرنه. پخشان یعنی نصر یعنی پروز یعنی گاوا که تو رومانه که یاجی چروکه که هنگا پرس کرنه گوتی چیه رومانه که یاجی چروکه که دینویسینی تو به هواکان و پاراگرافان دینویسینی امجوی را دبیجن پخشان لی گاوا که تو به رزگین هلبسته بینویسینی امجوی را دبیجن منظوم یاجی هلبستکی ایجا هنگه گاوا کن بحثا راستیه بکن دوی امبلی هر تشتی بزانن مجاره خود به زلالی رابع بکن مثلا نوحال بیداری من 3-4 مجارین یکولینان نشانی ودا دوی ام بزانن پرسان جخواه و جه آگاهین خواه بکن گاوا که از دست دوی مجاری بکن ده دستی مده هن آگاهی هنه دوی از مشروع بکن یعنی نشان بدم
çima ev mijar çima ev pirs ji bo çi ev babet girînge û ez ê çawa bixebitim û divê em zû bi zû baweriya xwe bi her agahiyê ve neynin. Ez ê bir nûmuneyê kirdim we. Pirtûka şivanê Kurmanca hûnzanin hate çapkirin sala 2005 de min ew peyda kir. Ew versiyona ku niha weke versiyona eslî bazarê heye weşanxana lîsê çapkiriye we min peyda kiribû 2005 de û me da çapkirin. Divê de Mustafa Aydoğan'ı ku çapavê amade kiriye di pêşgotina xwe de nivîsan diye hûnzanin Mustafa Aydoğan birayê mezin e ji bo kesê ku nizanin de dibêjim. Di pêşgotina xwe de nivîsan diye gotiye Gorki yani Maxim Gorki romanivîsê Rûs yê navdar ku me xortaniya xwe de pirtûkî hemû xwendine Gorki li ser erebê hemû wiha gotiye. Gotiye ez dizanim ku milletê Kurd bi zimanê Ereb şamilov qise dike. Min di tu pirtûkên Gorkî de, di tu gotar û nivîsên Gorkî de, di tu nameyên Gorkî de min hevokek wiha nedîtiye. Hinge ev hevok ji ku hat? Min jê şüphe kir. Yani min jê guman kir. Min got Gorkî li ku gotiye gelo tiştekî wiha. Ez şo me pirsî. Heylo derket holê ku sala 1974 de erebê şemû hevpeyvînek daye, hê gavasar bû, hevpeyvînek daye Temûrê Xelîl ku naz dikin. Li Swêdê dijî. Hevpeyvînek daye Temûrê Xelîl û divê hevpeyvînê de dibêje ku erebê şemûr ser wî wiha gotiye. Yani ew xwe dibêje. Ez jî karim ji we re bibêjim. Gabriel Garcia Marquez gava ku behsa me dikir digot heger İbrahim Seydo Aydoğan tu nebûya romana dünyayê ê bimre. Ji ber ku bi xêra İbrahim Seydo Aydoğan û bi xêra romana wî av navê Leyla Figaro êdî romana modern şiklekî nû wergirt û ji mirinê xelas bû. Gabriel Garcia Marquez ev ser min got. We fehm kir? Hûn karin rastiya vêya derxin. Na, ji ber ku Gabriel Garcia Marquez mir. Hûn ê ku zanibin? Ez rastiyê dibêjim yan na. Mirov nikare. Agahî yani ana hûn ê bêjin heyran ma tu xortekî yani Camil Serteva çawa kar bêje. Çima gava erebê şemû dibêje tu bawer dikî, çima gava İbrahim Seydo dibêje tu bawer nakî. Camil ser xwe wiha got. Ji ber ku Emrînî derbas û xelkê jî bawer kir. Gorkî tu jê li pêve wiha negotiye. Gorkî Kurdî nizanî bû. Lê di saxiya xwe de Gorkî carekê derketiye gera Sovyetan. Weke nivîskarê navdarî Rûsyayê derketiye gera Sovyetan hatiye Ermenistanê jî. Erebê şemû li Wezareta Kulturî ya Ermenistanê dixebitî mecbûr çûye pêşiya wî jî romana xwe ya Rûsî diyarî wî kiriye. û gotiye min Kurdiya wê jî çêkiriye. Belkî li wê derê Gorkî pêvek wiha kiribe. Heger kiribe jî dibe ku kiribe. Normal e ji bo dilî wî xweş bike kare kiribe. Ez jî romana xwe bidim Paul Oster kare bibêje ha hinge milletê Kurd bi zimanê İbrahim Seydo Aydoğan dipêve. Mazê rabe veya ser romana xwe bikim manşet. Orhan Pamuk jî min romana xwe da destê Orhan Pamuk wiha got tu çi xwasî ji vê qezej dikî? Min got ez benî em ji bêrîka xwe pera didin ji bo romanê me bên çapkirin. Ego madem hûn ew qasî kedê didin vî zimanî ez ê jî çi destên bê ez ê bikim. Yani Orhan Pamuk ser min got ama veya rast az heneganak. Li ser min got got madem tu ew qasî kedê didî vî zimanî ez ê jî xizmeta vî zimanî bikim. Ma gelo ev dibe tiştekî mezin ku başka romanê min de weke reklama min bênivîsan. Na, tenê agahiyeke ku ez ji we re dibêjim û belkî sedî ser ne rast be jî nikare bibe agahiyeke zanistî. Tenê mirov dikare likoneke zanistî jî bide vê jî mirov bibêje erebê şemû hevpeyvînek xwe de gotiye ku Gorkî ser wî wiha gotiye. Lê çima ez ê vê agahiyê? Ha gava ku ez behs bikim bênivîskarên Kurd li derve çawa da hatin navkirin belkî weke nimûne ez bidim. Lê ne agahiyeke zanistiye ne agahiyeke teqeze. Hinge divê em bi guman te bigerin. Divê em zû bi zû baweriya xwe bi her agahiyê neynin. Divê em bizanin gumanê bikin, bizanin pirsa rêbazê jî bikin. û divê em ji bîr nekin bi pirsên şaş mirov nagêje riya rast. Guman çi ye? Ew tişta ku ji re dibêjim guman û navê pirtûka min jî guman e. Hûn dizanin cildê yekem li ser zimanê Kurdî min çêkiriye, ser xebatên ziman Asya Kurdî, cildê duyem jî ser wêje û romana Kurdî çapkiriye. Ji ber wê min jê re gotiye guman min gotiye ez ê jî her tiştê ku ser Kurda hatiye gotin, ser ziman û wêjeya Kurdî hatiye gotin, ez ê guman lê binerim da ku ez rastiyên ciddîtir peyda bikim, rastiyên ne îdeolojîk ne propagandatîv. Ji xwe ez Kurdim û welatparêzim û ji vî zimanî vê çandê vê dîrokî vî milletê hez dikim û xwedî dozavî dirkirim ji ber wê ye ku ez serban babetan dixebit. Ez dixwazim wê bêtir bidim naskirin. Hinge hewce nake ku ez pişta xwe bispêrim agahiyên pûç yên ku sibê yekî din derkeve dê pûç bike û dê henekê xwe me bike. Ya baş ew ku beyî ku dereng bibe ez van rastiyan zelal bikim xelkê dijî bila jê îstîfade bikin ew jî kurtir bibin. Hinge
ev piştivan numune icam karın bahs bikin bir armanca lêkolînên zanistî çi ye. Ji bo çi mirov lêkolînekê dike? Berî her tiştî mirov dixwaze xwe nas bike. Hûn ê bibêjin çawa mirov dixwaze xwe nas bike? Yani bingehê lêgerîna zanînê ev e. Di felsefeyê de be, di zimên de be, di edebiyatê de be, di siyasetê de be, civak be, dîrok be ferq nake. Armanca lêkolînan ew e ku zanîna mirovahiyê ya ser babetan ku babeta hebûna wî xwe û pêşketina wî ye xurtir û kurtir bike. Armanca lêkolînan ev e. Lewre dixwaze wateyeke bide hebûna xwe û vê hebûnê fehm bike. Ez çima heme, ez çawa heme, ez ber bi kuve diçim, ez kuve têm ji bo ku xwe nas bike. Diçe lêkolînên dîrokî dike, li ser mantalîteya çîrokên gelerî dixebite, li ser şiklên xweravekirînê zimanî dixebite. Ji ber wê ku pirsan ji xwe dike. Hingê cihê ol û baweriyan di vê lêgerînê de gelo heye. Ol û bawerî ji bo çi hatin avakirin? Ji bo vê xema wî, vê tirsa wî normalize bikin. Yani dilê wî aşt bikin. Baweriyê jî re dibêjin, ew ji baweriya xwe bigêtîne û li gorî wê baweriyê dilê wî aram dibe. Yani ew tirsa ser siber roja wî ya piştî mirina wî ya koka hatina wî bi riya ol û bîr û baweriyan ve tê çareserkirin. Hingê dibir de ol û bîr û bawerî dibêje heyran rastî ev e bawerî wê bike nayê guhertin. Lê zanîn ne wiha ye. Bîskadin min ji we re got çi? Min got bi şarê segman Celadet Bedirxan e. Lê paşê min got çi? Min got heta ku lêkolîneke din dernekeve û dijberê vê hîpoteza min îspat neke bi şarê segman heta wê çarê Celadet Bedirxan e. Yani ez serî ve qebûl dikim ku rojekê belkî yek derkeve bibêje heyran tu şaşî bi şarê segman hebû yekî bi navê bi şarê segman hebû. Avaya me koka wî jî derxist. Vaya zarokê wî neviyê wî jî hat ji me re gotin heyran avaya nasnameya kalkê me bi şarê segman hebû. Xelkê berê behs kiriye tu şaşî. Gavak wiha bêjin ez ê bêjim mala we ava bi xêra wê pirsa min pirseke din vebû û bi xêra wê pirsa min weçû rastî peyda kir. Hingê ez xelet bim jî min alîkariya peydakirina rastiyê kiriye. Yani karê ku min kiriye zanistiye. Lê heta îroj vaya 14 sal sera derbas bûye heta îroj kesî negotiye yekî bi navê bi şarê segman bi rastî jê hebû tu şaşî. Heta îroj giş dibêjin xebera te ye. Ferqa zanînê û cihê ol û bawerî îdeolojiyan jî ev e. Ji ber ku ol û bawerî nayên guhertin. Pirsan jî qebûl nakin. Lê zanîn berî her tiştî qebûl dike ku ew ne agahiyeke teqeze û selîsed yani daîmî ye û qet'î ye. Ne dogmatîk e. Qebûl dike ku sibê ev zanîn karî bê guhertin. Heger ez qebûl nekim sibê bê guhertin ma ji ku zanim? Ma ez bi Celadet Bedirxan re bûm ku ez bibêjim wî ev li oda xwe çêkir. Got ez ê navê xwe bikim bi şarê segman wî bi xwe ji min re got û min dît ku çêkir. Ji ber ku ez ev agahî cem tune ne. Hingê mecbûrin ez xwe li gorî hîpotezan û li gorî wan pîvanên ku min ji we re got bê çawa serxebitîm sê çar pîvan min ji we re gotin li gorî wê min ev agahî bi dest xist sibê kare şaş be. Lê îroj rast e. Mirov dixwaze rastiya xwe bizane. Lewma baweriya xwe bi pêxember û pirtûkên pîroz tîne. Lewma çavdêriyan dike, li dora xwe dinere, observasyonê xwe dike û hewl dide ku rewşa xwe fehm bike. Bala xwe bidinê, di vê rewşa me de. Koronavirüs ev saleke, sal û nîleke serê dünyayê bûye bela newa. Hûn dizanin ku heta îroj mikrobiyolog tu carî ne hatibû godarkirin. Gelek kesên ku cara pêşîn derdikirin televizyonan dibêje zanist li ser koronavirüsê wiha got. Me nizanî ku ev zilam heye jî ya jî ev xanim heye jî. Lê îroj babeta wî gelekî ji bo me muhîm e û em bêtir guh didin wî. Ji dêleva rojnameyan em guh didin bê evên zanist û pispor çi dibêjin. Doktor çi dibêjin. Em guh didin wan. Çima? Ji ber ku ew ji me bêtir zanin di vê meselê de. Em dixwazin zanibin. Em ditirsin. Gelek kes mesela ser ev aşî ya jî vaksînan jî nizanin çi bikin. Em nizanin gelo bi kêr tê ya bi kêr nayê. Ev tirsên me tabii mesela min neyve ku behsa Covid û koronayê bikim. Mesela min ew e ku ez ji were behsa lêgerîna agahiyê bikim. İnsan ji tebiatê wî ve tê, ji xwezaya wî ve tê tim dixwaze bi xwe bigîne agahiya ke ji wî re lazim e. Mînak tê min got zanîn karin biguherin. Li Yunanîstana kevn ve zanî bû ku wiha da hat bawerkirin ku gava ku brûsk vedide mesela Noel Parîsê baran dibare gava ku brûsk vedide Yunaniyan digot haho Zeus li me hatiye xezebê. Yani Zeus li wan hatiye xezebê û brûsk hep ser wan de dişîne.
لی ام ایروش دزانم که ev ne rast e. Kesekî navê Zeus tune ye. Meteorologan bi me danin zanîn ku sedema peydabûna brûskan fenomeneke elektrîkê ye. Lewre gava ku du ewr ya ji gelek ewrên din digihîjin hevdû û gaz nava wan de heye, elektrîk nava wan de peyda dibe û ber bi jêrê ve tê, em ji vê re dibêjin brûsk. Yani alaqayê bi xwedayan tune ye. Ji xwe ber çê dibe. Bu yerek fenomeneke xwezayî ye û em jê dibin fenomeneke elektrîkê ye. Lê ew zanîna ku berê wiha da hava kim îro newiha. Li dewra Galîlê de hûn zanin. Yek gava ku behsa zanînê tê kirin, dewra Galîlê tê gotin. Galîlê gava got dünya girover e û dizîvir e, xelkê bawerî wî nekir. Heta jê re gotin tu dijî Xwedê radibî. Çawa tiştê wiha dibêjî. Ew dan mehkema Enkîzisyonê û biryara îdama wî dan. Got em wî bikujin. Paşê ji Galîlê re gotin got heyran got delxwe min kur were, me jiyê xelkê jî tev li hev neke. Rabe xwe bike însan xweşkî bibêje heyran ez şaş bûm. Rabû goya bû ez bibêjim jî nebêjim jî wela dizîvir e. Lê pirtûkên dîrokên me din zanîn ku Galîlê ji bo ku xweşbirinê xelas bike mecbûr maye qebûl bike. Lê peyva Galîlê êdî ma û em zanin ku dunya dizîvir e. Hûn dizanin bê zanîn, hûn dibînin bê zanîn çawa kare biguharin. Lê heta Galîlê xelkê got qey dunya dûz e. Dunya wek sêlîkekê ye. Ne yani ya jî dûz e ne gilover e û nikare bizîvir e. Tav li dora dunyayê dizîvir e. Lê îroj em dibînin ku rastiya wê ne ye, dunya li dora tavê dizîvir e. Hemû zanînên me yên li ser jiyanê û li ser dunyayê li gorî naskirinên kevnin û dikarin biguharin. Siyaset jî wiha ye. Zanînên me yên akademîk û zanistî jî wiha ye. Yên ser mikrobiyolojiyê jî wiha ye. Berê me çi digot mesela hûn dizanin ême heta mezin bûn jî nilgiyê me xwas bû. Me şekal mekal nas nedikirin. Kuçek kolanên Mêrdînê de diraviyan wê de mezin bû. Ji ber wê ye ku me gelek miqrob û gelek herî û gelek toz xwarine. Ji ber wê ye ku em niha vay 20 salê min Ewropayê me pirkê mez nexweş dikirin. Lê kesên dora min tib nexweş dikirin. Ha ev agahiya me zarokên ku miqrobên derve pir dî dibin, kêmtir nexweş dikevin, li gorî vê agahiyê tê ne wiha. Zarokên ku nazik û kubar mezin bûne zûtir nexweş dikirin. Lê gava ku hûn tên hûn dibînin ne wisa ye. Ji ber ku êdî aşî heye, yani vaksin heye. Ew vaksîn gavayê zarok çûk bin miqrobê din laşê wan hewce nakin nexweş bikevin, hewce nake nigê wan heta ku 7 salî 8 salî mezin bibin di nava heriyê de jî bimîne. Yani metodên me jî hatine guhardin. Hingê naskirinên me yê kevn karin êdî bên guhardin. Zanist nikare her tiştî bizane. Lê belê bi kêmanî metodeke wî heye. û ew metoda wî li ser pîvanên wiha ava bûye û helwestên xwe ser pîvanên wiha datîne ku ji bo îroj rastin. û ji alî her kesî ve jî tê pejirandin. Sibê karin bên guhardin lê îroj rastin. Çima ji ber ku xelk lê dinare vê çawa gihîştiya agahiyê dibêje heyran camêr reyeke maqûl ceribandî ye. Tişta ku dibêje mirov pê qane dibe. Hingê encamên ku ew bi dest dixe jî li gorî wan pîvanan rast e. Tu li moxileke din xî dikare xelet be. Lê li gorî vê moxilê rast e. Ya ku di xebatên zanistî û akademîk de ji te tê xwestin, tu wê moxilê nîşanî me bidî. Tu li gorî çi xwe digihînî vê agahiyê. Zanist rastiyan ji xwe ber ava nake. Li gorî delîlan dipeyve. Tu nikarî bibêjî romanên Mehmet Uzun ne baş in. Li gorî çi heyran. Başî ji bo te çi ye? Pîvana te ya başiyê li ku derê, krîtera te ku derê? Qeysa te çi ye? Wê qeysê pêşî bi min bide fehm kirin, da ku ez bizanim ku te li gorî wê qeysê, wê pîvanê gotiye ku romanên Mehmet Uzun baş in ya ne baş in. Li gorî wê divê mirov jî fehm bike. Ji ber ku zanist li gorî daneyan, li gorî nimûne û mînakan û li gorî pîvanên zanistî dipeyve. Ji ber wê ye ku xelk bi maqaleyên gotarên lêkolînên zanistan qane dibe, lê yekê ku di rojnameyeke Kurdî de kovareke Kurdî de ya ji ser malpereke internetê ya Kurdî de nivîsan dibe, xelk ji xwe re dixwîne dibêje heylo te dît bê Helîm Yusuf ser Firat Cewherî çi gotiye. Ya ji te dît wela İbrahîm Sêdo çawa behsa Firat Cewherî, ya ji Firat Cewherî çawa bersî dayî. Ev dibin fesadiyên ser tenûran. Lê gava ku te gotareke zanistî nivîsan, tu nikarî vê üslûbê vê şêwazê behsa tiştan bikî. Rojeke maqaleyekî ser romaneke Lokman Polat nivîsand û rabûn name nivîsand, nameyek nivîsand, pêşî şanc hevalekî min re. Paşê şanc birayê min yê mezin re, paşê ji min re şand. Goya têlêborînê bixwazî, ya jî ez ê vê gotara xwe çap bikim. Hûn zanim çi bersirdayê. Hîn jî e-mailê min cem Projeke ez ê wan çap bikim. Min jê re got, tu ji bo çi, tu nameya ku li ser gotara min tu dinivîsînî,
توی نامه ج حوالکی من را و جبرای من یه مزرعه دشینی و پاشه جمن را دبیجی یا لیبورنی بخوازه یا جدی نامه بلا بکن. تن السربي هلوستاته السربي شاندناته یا نامه یا حواله من را و جبرای من یه مزرعه از ذکرم پرتوکه که پسیکانالیتیک سرته و شخصیتات بنویسیم. توش خود چاب بک حیران تو چماج من دپرسی و تو چی تهدید کی؟ جامعه آخر چاب کر کسی گونه داره. جبر کن مشت خبر و مشت تشتیم برادای و فلان بیوان کسی گونه داره. چما جبر کن من از بحث تجاه کردم تجاه رومان برادایی از دکم و از وقت نمونه‌جی پیوان خوداتیم به رومان گوری چه دیدن رومان برادایی و نگوری وان پیوانانجی اف رومان لقمان پولات رومان که براداییه. براستی جواره. پاشه درس ادبیات به نمونه بدمونه ببینیم. مش خورا گله کی بکنیم. جبر کو جواتا کردی بردانه جبر کو قیس و پیوان چاپ کردن وانتونه هر کسی که 2000 کرونان بده و شانگره که کرد دکاره پرتوکا خوب بده چاپ کردن. و همو پرتوکین لقمان پولات چی وی آوایتیم چاپ کردن. امزان لترکیه یک پرتوکی چاپ کردن یا 2000 یا 3000 کرونان لقمان پولات جمعه داشتینه جبر کو پرتوکی بده چاپ کردن. و کسی نخونه وان پرتوکا نه شانگر دخونه نه ادیتور دخونه نه خوندوان دخونه کس نخونه. لی نابه لقمان پولات 8 رمان نویسنده. بلکه 10 رمان نویسنده نمازن. من 3 رمانی خوندم میفهم کرد چه مسئله من درجه ایجاد اب ایمانه لی زنیگاه گازیه یا انقره پرتوکک نویسندیه به نوع کرد و کوکاوان yani Türkiye dibe Kürtler ve kökenleri. Dibe Portekiz'de komünde biblioteka de dit Avrupa'yı dibeje zamanı Kürdi parçaya ki zamanı Türkiye. Merik profesörü zanigah gaziye tüşteki vaha gotiye. Millenari kagalo vicameri çava xogihan diye bir agahi. Ha az Kürdüm. Ledvel zoramın ne çev hebok. Jiber ku heger ez be avaya ki zanı sitter bekarim. Dibe peşi faham bekim. Bevi meriki لگورا چی گوییه که زمان کردی نه زمانی که سر بخواه پارچه‌ای که زمان ترکیه. درست پیشی میفهم بکن. دا که از بکرم هیپوتزایی پوش بکن. میرید بچه از چوم اورفایه، چوم رهایه. لوی داره بوم میوانه معلوماته که من جبابه مال را گوت که به کردیش کره خورا ببیجه بلا جمره کاغذی که و قلمی که بینه از جیره بنویسیم. لی ترکی بچه. بچه oğluna söyle bana bir kalem bir kağıt getirsin ben de ona yazacağım. Merik kurayı kuradı bile. Dibece oğlum kağıza ki kaleme getirmiş ki bile amca yazmış ki. Gavaku hadi bece ev profesörü Gazi Üniversitesi yani üniversite zaningah Gazi'ye dibece hayran. Ev ne zaman ekidne? Oğlum kağıza ki kaleme ki getirmiş ki bile amca yazmış ki. Teni bile ne Türkiye. O ev kaya davin ne Türkiye. Yani mantaliteye hevoki hişmendiye hevoki Kurdiye rastı li ev zaman hamu peyveniş Türkiye hatine. Merik dibece vay ez bir zamanı faham bikim. Hinge çumaş bir zamanı ra dibece zamanı ki cüdaya. Merik ne kurda? Merik Türkiye. Bir ideoloji ya fermi ya devleta Türk ve teftigara. La hasabi ve devleta ve bavi ve jite ku nişan bide ku Kurdi zamanı ki puça zamanı ki kasep ki tişteki naye u parçaya ki zamanı Türkiye. Ev numuneci bu ya alavavi. Lugori ve numuneyi Merik maftar. Le hele din heye ku Merik ne ditiye? Merik kaya davin ne ditiye? Bila amca yazmış ki o keçiye merik o ne diye yani ne xastiye bibine rabu meçhul nişanda ku kağıt ve kalem be Kurdi navevan tiştendinin o kağıt be asli xan ne Türkiye ve kalemci ne be Türkiye o amcaci ne be Türkiye ve fakir tane yazmış be Türkiye kaya da ya Kurdiye İşte gavakum vantıştan dizanın hangi onu اگر پیوانم میری خم ترکیجی نه زمانی که سر مخیره جا. جبر که اف پیوان که همو پیوان که میگود به اصلی خونه ترکی نه. جز زمان ندن هات نه زمانی ترکی. لی کردین که باش به پیوان زمانی خونه زانن گاوا کد پیوان جبر که ندی چونه دبستانا نرماله. ام گش واقعون. نه چونه دبستان. بچه از قلامیش ناکم، از یازمیش ناکم، ولی از düşünmüş dibim. Tişten o abi mişe de bece jber ku Kurdi perverdehi neditne. Khalji jber ve kudi bece zmani Kurdi er. Na hayran zmani Kurdi ne var? Gavaku tudakar kuraya zmani ki divet metnevi diskursavi le afrandinin vizmani binari da kutubu kari tahlileke geçti biki le nezikte dayine ki ideolojik adikaret bir avı nişan beder. Mina kakidin İdrisi Bitlisi Sedem Abildesiya Kurdan ejber ku devra Yavuz Sultan Selim'de İdrisi Bitlisi nabera Serok Aşirin Kurdan Yavuz Sultan Selim'de peyman dayağı bakır. Ejber ku mamurte Yavuz Sultan Selim bu. و فارسی پرتوک نویسندنه پرتوکاوی یاب نوی هشت به هشت گلکی نافداره
و شێورمەندە یاوو سوڵتان سەلیم بوو وی نابێنجیتیا کوردان و تورکان کردیە و بەر سەبەبا سەرێ ئیسلامی کورد بوونە بن دەستێ تورکان و عوسمانیان یان jî tevîbêjî Bedirxanî feodal bûn Bedirxaniyan doza Kurdan nedimeşandin dixwastin ji xwe re ji bo malbata xwe tiştekî bikin yan jî Şex Saîd şeriat dixwast Eleqayê Kurdaniyê tune bû yan jî hewek vî Mêrikê gotiye zimanê Kurdî zimanekî qelse û kêrî zanistiyê nayê weke Bilend Arınç digot digot Kürt dilî bir medeniyet dilî midir ki eğitim dili olsun yani maîje ev ziman bû zimanê şaristaniyê ku em ê rabin tewî bikin zimanê perwerdehiyê ev hemû aynı mentalîten li gor îdeolojiyan dipeyvin ji ber ku bi mentiqê îroj bi hêşmendiya îroj tu nikarî feodalbûna malbata Bedirxaniyan rexne bikî çima ji ber ku wê dewrê ew bû wê dewrê wiha bû wê dewrê tevgerê netewî tune bûn wê dewrê seranserê dunyayê tevgerê netewî tune bûn neteweperwerî hê piştî şoreşa Fransiyan dest pê kiriye û çawa dikan bi mentiqa îroj bi zanîn û agahiyên û îdeolojiyên îroj hûn tiştên 150-200 sal berê direxne dikin hûn nikarin İdrisî Bitlisî xerabîl Kurdan kiriye kî dibêje hemû îdeolojiyên Kurdî wiha dibêjin lê her Celîlê Celîl godarî bikin Celîl Celîl dîroknasekî Kurdiyê navdar e serfoktara Kurdî jî xebitiye ew wiha nabêje dibêje wê dewrê İdrisî Bitlisî fikirî ku xêra Kurdan e ji ber ku Osmaniyan û Safewiyan şer dikir Şah İsmaîl Yavuz Sultan Selim girjî hevdû girtibû û aha Kurdan şer dikirin çaldiranê şer dikirin hingê wê çi bû ya Kurd wê navê de yani telef bûbûna İdrisî Bitlisî têkiliya xwe Yavuz Sultan Selim karanî têkiliya wî Kurdan çêkir wî jî ji Kurdara got heyran axa xwe serbestî bi serfirazî ji xwe re axa xwe bi rê de bibin lê gava ji min re esker lazim bû werin hawara min alî min bikin û salê carekê jî bacê bidin û heta çavkanî dibêjin ku mîrekeyên Kurda baj nedidan Osmaniya gelekan ji wan baj jî nedida heta dawiya serdema Osmaniyan baj jî nedida yanî tenê pêwendiya wan çê bûye hingê gelo tişta ku İdrisî Bitlisî ji bo Osmaniyan kiriye û tişta ku îro Rojava dibe ne aynî tişt e li Rojavayê jî kê têkilî çêkiribe Amerîkî hatine bi xêra Amerîkîyan ya ji bi xêra Rûsan em xweş Tirka diparêzin gelo îro jî em nakevin wê xeletiya İdrisî Bitlisî çima îro bi me xweş têlê do nexweş bû pîvan heger ev be pîvana îro jî xelet e lê na pîvan ne ew e pîvan li gorî şert û sirûcên demê tu dikarî xêra Kurdan de çi de bibînî tu wê têkilê datînî dîplomasî tiştek e îdeolojî tiştek e siyaseta reel tiştekî din e ji ber wê ye ku bi exlaq û mantiq û têgihiştina îroj hûn nikarin İdrisî Bitlisî rexne bikin hûn nikarin feodaliya Bedirxaniyan rexne bikin hûn nikarin bibêjin Şex Saîd Riyawî du bihost bû îslamperest bû ji ber ku hayê ji bayê felekê tune ye yani kesê ku wiha dibêje az ez binî îronîk dibêjim ji ber ku Şex Saîd yê esil ew serhildan birê ve bir serokê ne Şex Saîd lê kesê ku hayê wan dîroka Kurdî tune ye hayê wan jê tune Tirkan xwest Şex Saîd weke olperestekî nîşan bidin digel ku Şex Saîd erê şêx bû lê Şex Saîd endamê rêxistina azadî bû hevalê Xalid Begê Cibrî bû Eleqeya Şex Saîd û serokatiya vê tevgerê tune bû lê belê bi provokasyona artêşa Tirk ve li gundekî ku Şex Saîd lê civî çêdikir şer derket û serhildan teqiya Şex Saîd bi awayekî otomatîk bû serokê serhildanê lê gava ku hayê te ji van agahiyan tune ve hingê tu dikarî dîrokê jî xelet fehm bikî û xelet binirxînî jî ev rastî hemû li gorî bingehên îdeolojîk in û dûrî pîvanên zanistiyê ne lewre mirov dikare van agahiyan wedî nava sê çar deqada me hemû agahiyan pûç kirin li gorî pîvanê xwe lê min pîvanê xwe ji we re gotin û min ez baş bawer dikim min bi wan pîvanan ve hûn qane jî kirin mirov dikare wan agahiyan heger pîvanê mirov zanistî be maqûl be mirov dikare wan agahiyan pûç bike heger mirov bala xwe baş bide dînamîkên dîrokî civakî û siyasî mirov vî awayî dikare van agahiyên xelet pûç bike û xwe rêyêl berdeke ku agahiyên rasttir bên peyda kirin rêbazên zanistî çi ne berî her tiştî divê objektif be erê tercîha te ya mijarê ez tim bi israr dibêjim tercîha te ya mijarê takekesî ye siyasî ye civakî ye etnîkî ye ji ber ku tu Kurdî tu ser vê babetê dixebitî bi hûn bala xwe dinê nimûneyên ku ez didim
بپرانیل سر جواکا کردینه سر تگیشتی از بحثا روجاوایی دکم بحثا شخصی دکم از بحثا فرانسوایی یکم یک قراله فرانسایی ناکم که دوره قانونی سلطان سلیمان دجیایی از بحثا تکیلیاوی و قانونی سلطان سلیمان ناکم نه از بحثا شخصی بحثا ادریسی بیتیسی بحثا روجاوا دکم بحثا جلاله بدرخان دکم چما جبركو اجفيج فاطمه البت ميناكن من وحموها الويستي من ديال غوري فيج باكيل سب بيبان زانستي وروشن بيري بينا واكا انك اف ريبازين مش ديتشبن بريت شو اوبجكتيفيتي يعني بياليبون انجي نوتراليتي غافاكو از بحثا بابتك كردي بكم مثلا بسكاد مجرى بحثا بشار السجمان و جلالة بدرخان كر من قد نشاني وداكو از حيراني بشار السجمان ياج حيراني جلالة بدرخان هەگەر ez wiha nîşan bidim ez nikarim bibim lêkolînerek divê ez notr behs bikim ji xwe ji ber ku ez ji wan hez dikim ez heyranê hawarê me ez hawarê weke pirtûka pîroz ya ziman û edebiyata Kurdî dibînim ji ber wê ye ku ez ser wê xebitîme lê piştî wê divê ez metodeke notr yani bêalî bêteref bikarim behsa van babeta bikim zanist ji derveyî pêşteraziyan û ji derveyî baweriyan tev digere li gorî berjewendiyan tev nagere berjewendiya min ew e ku Celalettin Bedirxan di qada cîhanê kişî di bê nas kirin ji ber ku berjewendiya milletê min têde çima ji ber ku vî camerî gelek xwendin kiribû li Ewropayê xwendibû heşt zimanan zanîbû mesela zimanan jî nûmuneyeke dire gelek kes dibêjin Celalettin Bedirxan bi gelek zimanan zanîbû çend zimanan zanîbû deverê yek rabe bibêje bi kîjan ziman bûn ew ziman kîjan dibêjin wela bi heşt zimanan zanîbû erê kîjan ziman من نديت يا كسي بحث كريا حتى كم البرتقال جماني ده بحث كر بجلاد بدرخام كيش زماني زاني لا ألمانيا يخندبو لشامي درسين إنجليزي داو يعني بإنجليزي زاني مش بك شوبايا ما بيدا كر لشامي درسين إنجليزي دايو يعني بإنجليزي زاني لا ألمانيا يجي خندية يعني بألماني زاني إنفيسيوية فرنسية يعني قطاريوية فرنسية يعني نامي إنوية كو جي جنرالين فرنسية ودورة نفساندنا إيرو دستة مدهنا أم زاني كو فرنسي زاني بو إيش خب كردي زاني بو Pirtûkek û Kamran Bedirxan gava ku ciwan bûn Edirne Kurdînên îç yüzü nivîsandiye em zanin ku Osmanî zanî. Bir Kürt aydınından Mustafa Kemal'e mektup yani nameyek ji Rewşenbîrekî Kurd ji bo Mustafa Kemal Atatürk jêra nameyek nivîsandiye bi Tirkî em zanin ku bi Tirkî jî zanî bûn. Lê hin kes behsa Yunanî û Rûsî jî dikin. Meşropayê peyda nekir. Hûn zanin çawa mirov karê peyda bike ku bi Yunanî û Rûsî zanî bû. Li şerê cîhanê yê yekem de Rûs hatibûn heta Erzurumêşî. Yani Qers û Iğdır û Erzurum falan bivan hiç hema bêj ketibû destê Rûsa. Ji ber ku li sedsalan nozdan de bandora Rûsa ya ser vê herêmê dest pê kiribû. Celalettin Bedirxan jî li Kulelî askerî lîsesî xwendiye di Xortaniya xwe de. Li askerî lîse mezûn bûye û weke efserekî artêşa Tirk artêşa Ottoman pardon Osmanî çûye şerê cîhanê yê yekem û li eniya Kafkasyayê tev li şer bûye. Yani Celalettin Bedirxan 4 salan li eniya Kafkasyayê maye. Li wan deverên ku bandora zimanê Rûsî lê hebûye. Yekî wiha ku balawî ser zimanan bû bivêneve elbet dê karibe çend tiştan bi Rûsî zanibe. Ev yek. Lê mesela Yunanî ew çawa peyda bû. Celalettin Bedirxan gava ku hêv çûk bû bavê wî li Selanikê weke karmendekî hikûmeta Osmanî li Selanikê xebitî. Qerwaşekî mala wan bi eslê xwe Yunan bû. Mesela beyaz tu dere nayê gotin. Gava tu vê nizanîbî. Ti çawa van agahiyên ser Celalettin Bedirxan zanîbî? Ji ber ku qerwaşekî wan Yunan bû, Yunanî jî fêrî Celadet û Kamuran kiribû lê belê baş nizanîbû. Yani piçekî Yunanî zanîbû. Em zanin ku hatine Almanyayê jî bi Almanî zanîbû, Fransî zanîbû, İngiliz zanîbû, xwe li Sûrî mane û Lubnanê mane bi Erebî jî zanîbû. Yani ev heft heşt ziman ev in. Kê gotiye heft heşt ziman? Celalettin Bedirxan bi xwe. Di hawarê de dibêje ez ku Kurdim û Kurman zanim û zimanê xwe rind dizanim ji xelkê xerîb bêtir dikarim depkerê wî nîşan bidim. Min zimanê xwe ji hev ve çirandiye û daye ber heft heşt zimanên dîtir. Gava ku tu hawarê baş dixwînî tu dizanî ku agahî dibû de hene. Lê Celalettin Bedirxan nabêje bê kîjan zimanin ew. Wî daye ber heft heşt ziman. Nabêje ku ew bi heft heşt zimanan zane. Dibêje wî daye ber heft heşt ziman. Yani min ev daye ber zimanê Rûsî, Yunanî jî ji xeynî Erebî û Almanî û İngilîzî û Fransî falan bivan. Lê nayê manayê ku ew bi wan zimanan baş zane. Tu nivîsên Celalettin Bedirxan bi Rûsî û bi Yunanî tunene. Ji ber wê ye ku îroj tu delîl destê me de nîne ku
ام ببیجن که جلالت بدرخان روسی و یونانی زانی بو لی ام دزانم که هایویج وان هبو هایویج ادبیات وان هبو هایویج میتولوژیا وان هبو بلکی چنداکی برزمانا وان جی زانی بو بلکی چند پیویجی هبو لی نه حاکمی وان هر تو زمانم بو مسئله گرینگ لیکون زانستی ده اندوکسیونه های مجبور ساعتی هبه اندوکسیونه یعنی گشتی کرن گاوا که تو لبویر اندنری جبو که تو راستیه که بدست بخی تو بالا خود دیدی گلک روش و دانیان و تو دیگیش راستیه که گشتی یعنی تو الوی روش دنر تو بیجی آخر هگر روش وها به یعنی مروف دکاره ده انجامه جه درخه امش ویرا دی بیجن اندوکسیون یعنی جه گشتی کرنه تو انجامه که آگاهیه که درخی یعنی تو روشان دنری و تجور آگاهیا گشتی پیدا دکی گاوا که هم ببینید ددکسیون جی دجبری ویه یعنی تو با عقل تفدگاری جراستی و نمونه هایی تو آنالیز و دانبر هوان بکارتینی و تو انجام داوین جی درخی تو بیجی لگوری وی روشه ابو هایه نکو تو روشان دی بر هفت تو بیجی یعنی و هایه نمونه ها کس کارم بدم از این ها نمونه ها که بدم پشتی بی و پر نمونه ها من هایه و تو کارت تخمین جی بکی تخمین چیه؟ مثلا وقت تخمینه که من کر من گوت از تخمین دکم که او ناوه که وقت ناوه راجر لسکوت حتیه بکارانین نه آویه او یه جرادت بدرخانه اف تخمینه والگوري في تخمينه خو از دست ليقولين لكن ادچون ويدن بر هر زمان ويد نرم فلان بيبان داكو از في اگايا خو يا بشراس بكم ياش بيجو ولا تخمينه من ابو للانجام اللي قلنا مده دركت هوليكو از شاشبون افجي يعني شاشبونا هيبوتيزا منجي زانستي پیش فدخه جبركو مادام من افريج ربان ومن ديدكو از شاشم هنگي سيبروجي يكيدن ديرانه بو في شاشي نكه بخيرا من او زانه بكو اف شاشيه که هیپوتز او بده سریه کردن یعنی دیساجی از آلیکاریا پیش خستنا زانستی دک یعنی آگاهی که مدت خستنا بین گوارتنجی من آلیکاریا زانستی کریه تنی نه دوگماتیکه یعنی هر آگاهیا که تبدس خست دکاره بگوارتن تو نکاری سدیست وقت قص قبول کی اجازه نمونه اندوکسیون ددوکسیون بدیم بعد او که مجبور بود گشتی کردن نمونه او مثلا بیشم کردین که از ناس دکن همو به کردی دی پیون. ایجاز کارم گشتی بکم از بیشم هنگه همو کرد به کردی دی پیون. لی تا کردی علازیه ندیدنه. تا کردی ملتیه ندیدنه. تا کردی انتابه ندیدنه. دناوا خود به کردی دی پیون. لی گاوا کردی گشتی کرده کردی به ترکی دی پیون. تا کردی نوها ندیدنه. کردی اختیار و کردی جوان تجدد جدا نکرنه. یعنی اندوکسیون هندیکاپا و اول. جبر که تو جنمونین هایی تو واندیدی بره تو انجام اگه گشتی در بخی اف دکاره ببه سقطیه لیبله متود اندوکسیونی دوی متود دن وجی بیده تقص کرن هگرنا وکه آگاهیه که دمکی دکاره ببینه یعنی جبو وی آستالی کولینی جبو وی گاوالی کولینی دکاره آلیمن که لی پاشه دوی از وی بشکل دن وجی بدن تقص کرن داکو ببه جیه باوریه جبر وی گله کس رخنه متود اندوکسیونی دیگریم. یا ددکسیونی بهتر تیپ کارانی، امروز خواهی خود بهتر کارتیم. با عقل تردگاره، اجراستین هایی با آنالیز و دانبره وان و دیگیج انجام نمیم. وقت مثلا، کردین که بزاروکی خوره به کردی بیبین همون ولاد پاریزن. اوی هیپوتزا ما یادست بکه. مثلا ببینیم، فرانسه از کرده که راست هاتم، جنگ که فرانسه رزوجیه، لب زاروکی خوره به کردی بیبه، او فری کردی کرنه. هنگه او کرد جو کردیت یا خو حزد که بجنه که فرانسی راجی زاروکی خو علم آدنه کردی. کردیم که زاروکی خوره به کردی بیبین همون ولاد پاریزن. حواله کی من ای کرد هیا، او جیب زاروکی خوره به کردی بیبه. هنگه او حواله من ولاد پاریزه. یعنی روشه که هیپوتز و دانبره که گشتیل دانه آخو از دنرم و دانه از دیویژم هگر اب وهابه هنگه وهایه. امشوره دیویژم ددکسیون. پرانیا لیکولینین که ام ایرور سر زمانی کردی دیکنجی به متودا ددکتیویته یعنی ددکسیونی هاتنه چکرن. لروشه دنرم و گوری و روشه جدا داتنی برهف و جبور انجامی زرافتر پیدا بکن. تو دکاری شایسته بکی جانا دسته تو نمونه تو نه تو مجبور دیمینی تنه شایسته بکی. لسر پرسکه تو دانه آن دیدی هف و تو حاول دیدی که به پرسه ناس بکی آنجی پیشکش بکی. وقت مثلا گاوا که از لسر سیستم دمان خبتیم لسر وکن کمپلکس و سیستم دمان خبتیم
تو زمان کردی بحثا مسئله نکردو مجبور من متودا شایست بکارانی لی دبره هر تشتاک من شایستانت من نمونه زمان کردی جانین متودا که ددکسیونی و من حاول داکو مدل که خورتر جی آوا بکن داکو علیکاریه بلی کلین دن بکن یعنی کسی که دید پیمره لسرفی مجاری خباته که بکن لیکونه که بکن بلا زانه بکن من حاول دایکو از چند کی دیجی پیش بکن چند کی دیجی خورتر بکن از کردن دام بر هفیجی بکن و کردیا مرشه کردیا مردینه کردیا دهوکه کردیا قامشتوی و فلان و یا قرصه بدن بر هفدو داکو روشن هیی روشن دمین جدا جدانه جدا هرمین جدا نفشین جدا بدن بر هف و انجام نه گشتیجه درخم ام دکان دورده هم متودا دام بر هفی هم متودا شایستی هم جی متودا ددکسیونی بکاربین یعنی هون ببینیم از کرمانجیا قامشتوی یا جوانان و یا پیران یا جنان و یا زلاما یا خوندیان و یا نخوندیان دانه وان بدن بره و aynı daneyin van nefşen çarpın nefşen juda le qarseji le maraşeji le merdinêj le mergej dohokej bedin bere u paşe var yani bizi avayı ambara xoya numuneyan avadikim u serwan numuneyan az edi hawl dedim judahiye wan daxil yaji li kuda dişibin hep wan nişan bedin az hem metoda dan berhev kartinim hem şayesandın hep kartinim hem ji dedüksiyon hep kartinim yani bundakarın gelek reyvazanji ve aynı xabatı da بكاربين نايل معني يكون مجبور يكيب كاربين نا دمتودي ودا ادي مفردبن جوره دبت تشتكي خزاي اون حمو متودان حمو ربازان بكارن دلكو ناخده بكاربين دام برهب دنابا دوتش ان دوبوير ان بابت عند بكيماني تشدبه للسر تش اساسي لغوري تش امي دام برهب يا كن ديان بيش مثلا غاواكل قامشلوي نفشين جوان ونفشين كالو بيران ونيكل مانجيان بدن برهب ونيل تش بدن برهب مثلا ونبي بيجي قالوا شو بحثا خودكن يا شو بحثا يه همبر خودكن برساته كاره أبى بيوانات أبى شو بحثا خودكن يجي برساته كاره أبى قالوا شو بتشوف بيوان بحثا سياسة كردي دكه قالوا شو خورد بيجي از كردم يا از كرمانجم برسك عجيبة نوها هرن بريام يرديني هيك اختيارك هون كار بيبيني كش خورد بيجي از كردم بيجي از كرمانجم لگاوا بحثا بابت گشتی دی بده بجای از کردم یا پیچه که هایی جارگونا سیاسی چی ویه دی بجای از کردم ونی بجای مادبت اشتیاره مادم نابه چما احمد خانی وها گوتیه دی بجای از معامل حکمت خودی ده کرمانج دولت دنیا ده نابجای کرد دی بجای کرمانج اینکه کرمانج چیه کرمانج ده اصلی خود او پیوکو بهتر جو کردمانج مانجی به زمان مدی دهات معنی از زمان یعنی او کسی کرد زمان بو جبوان دهات گوتن و او کرد مانج بویا کرمانج و ویاوی مایه و نبینیم که زاروکی که ایرو راگونه شخوره دیبیجم کرد نبیجم کرمانج هنگه پیو ویاوی براحتی لگوری دمان گوری بوری باوریا تنگوارتن هنگه پیوان و قیسین دام برهوه دیوه زلال بون دیوه اونزانه بین بیونی لگوری چی بدن بره لسر چه اساسی گوری بدن بره gelek kesi dinava civaka Kurdî de sentez edikin. Sentez yani gavatû ji xebatên heyî te xwendin serwan kiriye te çi jê fam kir tu çi dikî. Tiştên pir komîktir jî dîtine. Yekî ew lêkolînamê ya ser ciradet berxan xwendibû çibû ji nû vedî nivîsandibû. Ez navî nabêjim aybeş ber ku nas kiriye. Civaka Kurdî wî nas dike. Min dît ku sermalpereka Kurdî çap kiriye. Melênerê aynı nivîsa min e, aynı agahiyên min e. Lê ez wî nas dikim. Min rabû jê re پیامک شد میگو کرو نه عیبش داره تنویسا من بریه گوهرتی سرناوی خود چاپ کردی گویا و ما مستن من عفو بکه هنگی که فهمش وی نویسی راحت مخواست هر کس پیدا کنه شو نویسا من عین نویسا من جنوب نویسا از چاپ از راب لیخم نابه وی بکوجم نابه بدم محکمه نابه جامعه دی بجه پر که فهمش جرات مخواست هر کس ناز بکن میگو حیرا مادام کیفات جرات بجه نویسا وی جامعه جنوب جواب نویسی تو کی آخوات نویسام دکی آخوات میگو آوای که کبار جرا گفت که دیوی نمینی ليه؟ يعني جات تونيفيسان من ونيفيسا يكيدون سر جرادت بدرخان تو بخويني باشي بي كنتو هواري بخويني بي كنتو نامين جرادت بخويني بي كنتو بيشي جسينام خان كوهين مالا خودي اواهين ساغ تو بيشي جويه بپرسي ترابي سر جرادت بدرخان قولي تشتين كنتو خوانديه تو هما وك سنتازا كي كورتايا كوي درخت تشوي فان نفسا فان كنتو جمارة بنيفيسيني ابدا بس سنتازا فكر والرامان هيي قالوا ابدا بزانستي انا اب مناقشه هكذا ابدا سبيكا
لێکۆلینانە نکار بە لێکۆلینێک تەنێ بەرهەفکاریە بەرهەفکاری دەستپێکا لێکۆلینە زانستیە ji bo ku tu lêkolîna xwe bikî divê tu pêşî agahiyên ser vê babetê çi hene tu hemûyan bînî berhev sen te zaman derxî li gorî wê ja pirsan bikî lê tu tenê van ji me re bibêjî te çi lêkolîn kiriye cana hin tezên doktora yan dixwînin mêrik 400 rûpel nivîsandiye çi tiştên heyî hebe xwendiye û pir başî şîrove kiriye lê fikra wî tune ye tiştên heyî ji me re şîrove kiriye daniye ber me gelek lêkolîn wiha jî hene ku qeda akademî te tên qebûlkirin lê rexner wan tê girtin erê qebûl dibin lê puanên ne baştir qebûl dibin ji wan re dibêjin te behsa filan kes û bêvan kes û te fikirê wan jî pir xweş fehm kiriye lê femkirin te nake zanist femkirin te dike yekî zîrek lê te nake lêkolîner ji bo ku tu bibî lêkolîner divê ja tu li ser wan dewam bikî pirsan bikî tu dixwazî çi bikî te çi li wan zêde kir piştî vê em tên meseleya korpusê ez ê 10 deqîqê bi dawî bikim em tên meseleya korpusê korpus seranserê numûneyên li ber destan e bi taybetî ji bo lêkolînên warê ziman û wêjeyê korpus pêbaweriya lêkolînê teqez dike çi ye korpus par jî gava me ders de gelek kesa goya korpus çi ye em ji te fehm nakin em bêjin ez ê ser kurmanciya Cûlemêrgê û Qamişloyê û Mereşê û Qersê û Meletiyê bixebit û Mêrdînê ez ê ji viya lê 5 kesan 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 bidin berhev û ji wan re bibêjin bikaj me re çîrokên gelêrî bibêjin lê beyî ku hûn tişta biguherin çîrokên gelêrî ji me re bibêjin 5 ixtiyaran mesela ji herê vekî ew ê ji me re çîrokên gelêrî bibêjin ez ê dengê wan qeyd bikim piştî ez ê wan dengê wan beyî ku biguherinin derbasî nivîsê bikim li gorî telaffuza wan binivîsînin çawa bilêr dikin ez ê bi awayê binivîsînim ew hemû berhemên ku min dane berhev ji min re dibin korpus yani embara min a numûneyan hemû numûneyên ku lêkolîna xwe ya ser zimanê Kurdî ez ê bi kar bînim divê ji vê korpusê werin ev embara numûneyan metnên ku ez ê serbixebitim belkî metnên heyî bijî em bêjin helbestên melayê ji zîrî korpusa min dîwana melayê ji zîrî ye yani numûneyên ku ez ê bidim hemû ser wê ne ez pişta xwe dizpêrim wê numûneyên ku ez ê bidim hemû numûneyên berhevkirinê ku min qeyd kirine bi teybekê yani ev em jî re dibêjin korpus mînak rêzimanên Kurdî û nîqaşên wan lewre rêzimanên Kurdî xwedan pirsgirêk kin em giş zanin me berê ji gelekî behs kiriye ji ber wê zêde ser nesekinin hin hevalê me di nava we de ku park ketine dersê me jî hene ew zanin xema sereke di rêzimanên Kurdî de ne lêkolîne fêrkirin e rêzimannasan bi piranî perwerdehiya zimannasiyê nedîtiye mesela Murat Çivan perwerdehiya zimannasiyê nedîtiye Kemal Badilî perwerdehiya zimannasiyê nedîtiye Celadet Bedirxan bi xwe jî perwerdehiya zimannasiyê nedîtiye Samî Tan bi xwe jî perwerdehiya zimannasiyê nedîtiye rêzimanên Kurdî bi piranî guh nedaye cudayiyên devok û herêman vê dawiyê min dît di rêzimana Samî Tan de gava ku behsan tişan dikir dibêje filan deverê wiha tê gotin filan deverê wiha tê gotin lê belê ji 1970 vir ve yani gava Celadet Bedirxan hat çapkirin taybî berî wî Pol Beydar û Mackenzie û kesên din çapkirine ez behsa wan tişan nakim Toma Buwa çapkiriye behsa wan tişan nakim yani ji Celadet Bedirxan vir ve û Fekhî Hüseyin û Kemal Badilî vir ve jî em dizanin ku êdî gramerên Kurdî ji aliyê Bakurîyan ve jî gelekî tê nivîsandin lê belê bêtir hewl dabûn kurmanciya ku ew li gorî xwe weke rastî qebûl dikin weke kurmanciya standard bidin peyîtandin guh nedabûn cudayiyên devok û herêman lewma pêwîst e ku mirov daneyên zimanî berhev bike ku dikarin devkî bin dikarin nivîskî jî bin da ku mirov bikare bala xwe baş bide bi karanînên zimanî karê me zimannasan ne ew e ku em bibêjin ev rast e ev xelet e karê me zimannasan ew e ku em bibêjin di Kurdî de ev heye ev heye ev jî heye wela ev bi karanîn me kêm dîtiye li gora korpusa xwe ev bi karanîn gelek e filan di herêmê tê bi karanîn vê manê tê bi karanîn xelas paşê rêzimannas ji xwe re ji wan agahiyên me çawa îstîfade dikin ew kêfa xwe ne ji ber ku ew ne lêkolîne ew nikarin mîna me biçin ser rewşên zimanê Kurdî rewşên bi karanînên Kurdî bixebitin esil yê ku vî karî dikin zimannasin yên din ji xwe re ser maseyan heşket tên cem hevdû û ji xwe re rêbera rastnivîsandina kurmanciyê dikarin binivîsînin bi kêfa xwe ne lê zimannas tiştê wiha qebûl nakin ji ber ku ew celeb xebat dibin xebatên normatîv yani ya xwe weke rastî ser xelkê didin ferskirin zimannas ferskirinê qebûl nakin forma ku ev rast e ev xelet e di zimannasiyê de tune ye tenê ev heye di kurmancî de ev heye ev tune ye
لازم دکارن بیشتر کرمانجی ده اف راسته اف نراسته اونزانن کوبانی همود بیشتر دورگی جبو پیوار راست بیشتر کرو راست به پیوار بیشتر دورگی دی بیشتر لی کوبانی ترکی نزانه خالق کوبانی هیچ بی ترکی نزانه لی همود بیشتر دورگی همود بیشتر قیپی جبو دری شو كوزان به مثلا زيرو رابع جوانا بيجي كرمانجا وغلطه قي نا اليوم بيجي باندورا تركي دوره عثماني و سر كرمانجي چه بويا جبر كوباني جي وكهريم نزيكي هريمين كو ايدوش لباكري كردستان نوا تركيا دمانه نزيكي وانه اف چون هاترين الور جبر كان زانم كو دبوكي اور فايده جي بيوار راست پر كتب كارن او جي دورغي باندورا نابرا سورجي والرهاي وكوباني ده دفيواري ده ديفيجنو بين الخاندن باندورا تركي تدهيا لبيفا دورغي تشاوا وكانجي كتيه او جهيلي كلنا لا هوني بتشن دو تشروكن جيري بنارن سراني واني كابنارن كابي تشاوا بيفينه وفلان بما باش هوني الجوهرنين زماني بنارن اللي هون كان ببيجن كوباني بكرمانجي راسنا بيفين جمنو باشتر كردو فقيرة بدلي هري مزيجي دانه ما كان كرد بنوان امتحان بكجن به نا ليدي بيجن دورغي از دكان جرى بيجن كرمانجياوي شاشة وآمر راسته تشتكيوها زمان ناس دكان قبول تنس كان بيجن دورغي بأصلي خواه جي زمان تركي جهاته به إيروج بويا مالي كردي بيوان مال جي وهاي ما كيش كردارا قلت كرد خلكيش مرا قلت الأكرت مجرابو أكرت كرد ناوه ما يبرد شاكاني كم ده جدا تين قلت وكا كاردوك تين قلت وكا تشتين جدا تين قلت لما شخرا قلت كرد شو ما جبركو خلكيش مرا قلت كرد وزانن داويد تركاش كوتي جبركو عربا جوارا قلت التركة جبركو جوارا قلت التركة واجي ناوي خرابو ترك داني جبركو وان بعشيران بحثا خود كرد وان فلان مالا فلان كسون إيرو جيون بيچن مردينيش بهم بخوازن أستيم بپرسن ويبيجن أربانية دمير أربانية ديركوسيانة ومالا إليسة وها بحثا مرون بكن جبركو بري وها بحثا هاتو تكر ناوي ملت ونتويان وقومان لقولي منتاليتا إيروش ونكارن بين الخيم قولي منتاليتا كم بحثا بويري كم بكن إيروش روشين إيروش هي جبروي ون إيروش دوي ليه بنارن كاقلو أو بيف چاوا كتيا نوا زماني كرمانجيا كوبانيه وقلو بچواتي تيب كارن بويا ماليما وخلاص وقت مجرد قلت قوام دي أب ممكنة أب نممكنة أب بيجي بعربية زير بعربية لألطون بتركيا ونشو بخوازن جي زمان الكيركاه بدو جي لأمين هناك بدون وكسيونك بعربي نابوده بعربي زان نابوده هنا وزانن لحمام وسرشوكان كيزيكك هي كيزيكك سرنجين الصورة ولجيب رطوبات دقرة وحتى قاوون يكيد مالا خود ببين بزانو بينجي حبيدن جيوكو يعني كيزيكي بشوك معدين روجوان دغل الدورة لوابو يعني متبخان فلان بيبان دقر أو كيزيك وزانن بعربي نابويتشيه بعربي جرد بري سرسور يعني سرسور چیه؟ اواکو سریع سوره کزیکا کو سریع سوره لی ایروج ام هرج عرب عربی بجن حیران اب آمبو عربی ندن ما باور نک او تجاری قبول نک که اف پیش کردی کتی زمانی ما وزانن لترکیه گاواکو عربی داجون يعني ترمبيلا داجون وگاواکو عربی خود خود فتزا پاشیه جبوکو پاشپاشوکی بیچن تدی پیدا کن جدی پاشپاشوکی لترکی جرد بجن اناریا بجن اناریا gitmek روكي هوالا كيبنيه كردي تركيا هاتشمه گویا و گوزمانی ترکی چقدر خوشیه و گوبنا گوشخوره نه گوزمانی على فرانسي چقدر خوشه گوشخوره پیف چکنش بو مروف پاشپاشوکی بچه دی بجه اناغیخ گوب ترکی چیلو گوب ترکی جی او اناغیغاته به ترکی بیا اناریا گو نالو افجی جوان دزینه مگوری افجی جوان دزینه جارنا پیف گاوا کش زمانه کدیچین زمانه کدین فرمی خوش شکلی خود گوهرن که تو کارویج استوی ناس بکی وقت چیروکا دی میتولوژیا یونانان ده چیروکا که خدای دزیه هیا خدای دزیه جلاوی خورا دی بجه ازی تبکم دزکی و هاکو تری گل خدا هبو ازی تبکم دزکی و هاکو تبیچی کریین خلکی بدزی لگاوا کو او خلق ورن وی کری ببینجی اوی ناس نکن کو کریه وانه يعني تبرخيون بدزيجي اوی نه بکو برخ ایوان برکو يعني پیوین اتیمولوژیک جی ایدی وهانه گاوا کو تو پیوه که زمانه که به زمانه که دین جیروکاوی تکوارتن شکلی وی کاریناوی واری وی قاداوی تکوارتن کراسه که دل لیدکن ایدی
دکاره او پیش اصلی خو پر بشکل کی جدا به کارانین جانا تو باور نکی کو کاوی او پیش از این مینا که داویم بدم و خلاص بکن جبر کو پاشه پر درج به ام دوامه درسادن ده بکن گاوا کو السر مدیاتیف کرمانجی دخبتیم گفت از این پیشیله بنار مدیاتیف من ده پودکا خود بحث کریه ده پودکا گمان یک دم نمونه دای من قالك دورانجي وكا PDF جي بلاف كريج بو خلق بخوين كردياوي جي فرنسياوي جي هاتيه تشاكل كوبراندا ملينا ريكو يكي بري من سرمديات في نيفيسانديا صالا 2000 ده نيفيسانديا من صالا 2000 بدس بكرس خطي نيفيسانديا قلت يا مديات يفكروا مانجي بباندورا زمان تركي بقى بيدا بويا يكي بنابي كريستيان بولوت ببرتوكا انجليزي كل سويدي تشابويا بنارم ناب تركيا بولوت امزانم بعستي خو تركيا به ناوی خود کرده کریستیان جی اصلی ترکه به انگلیسی نویسان دیه لسوید چاپ کریه او لسر کردان و زمان کردی نویسان دیه یعنی وها کریه کج ولا تکبری ولا تکریج بو کم نکار بی پیدا وکن لآخر ما پیدا کرد مشو مقاله خواند گوتراوی خواند دوی گوتاری ده بحثا ناوی گوتراوی ایندیرکتیویتی این کردیش کرمانجی توی ده گوتیه مدیاتیوا کرمانجیه به باندورا زمان ترکی و پیدا باشه گاوا کو از سر دخبتیم از چون کنفرانس که میدی ما مست صالح حقن اوج زماناس که کرده پرتوکاوی جی ناوی زماناسی کردی حتی دکتر امن دجی ما مست علی کار بو یک خباتام برگد بود مدید تجربه دربو میشه خباتک پیشکش کرد مدید میشه خباتک پیشکش کرد و بحثا مدیات فکر مدید تدری بجه وکه کریستیان بولوت گوتیه به باندورا زمان مینا فارسی و ترکی دو کرمانجی ده کاتگوریه که مدیات پیدا ده الله الله يعني كسك رانا بتشتكي جوارا نبجه يوم مدى اتفاق بكن تري وزماني تركي بخن وزماني مدى اتفاق و بخيرا زماني تركي ما يشخل يك پیدا كري اللي بالي قاوكو هاي باش زماناسي هبه وني چاقاني سربي مسير باشتر بخوين جيل بغلازار يكو باوي تيوريا مدياتيفه يعني بروفيسور كي بسبوري فارسي بو يه زمان ايراني بو سالاتو حزارنده پرتوکاوي یاداوین ها چاپ کرن دوی پرتوکاوی ده بيجه همو زمان مدیاتیفی پارتینیم لی همو زمان ویتگه گراماتیکالیزه نکن یعنی ده همو زماننده جبو مدیاتیفی او روشتونه پاشه از درسه که سر مدیاتیفی بدم جبو کسی که نزان لی جبو تنه بحثا ریوازی دکن ده زمان ایرانی ده مدیاتیف جو فرمین هیی پیدا بویه که برید وان زماننده هد بویه یعنی بحثا فارسی دکه بحثا تاجیکی دکه بحثا پاشتو دکه دی بجد وان زماننده مدیاتیف لسر فرمه که کن یا زمانی وان آوا بویه پیشکتیه چه بویه اچما جبو فارسی لسر فرمه که هیش خوبر جبر اختیاج آوا بویه چما جبو زمانی کردی جه اختیاج چه نبویه و کرده چویه کتیه ناو رازه ترکا و زمانی وانستن دیه اونزانه چما جبر کرد به خودی نه جبر که زمان ناسی وان تو نه دولتا وان تو نه سروکه که وان تو نه که گوایک ده زمان درجیه سر زمانی کردی کراوی بیجه کرو از چعبیت درخم تو شو بحث زمانی مدکی از گویه تجیکم تجاره که بحث زمانی کرده بکی جبر به هر کس شخوره دچینه شوربه یعنی واره کی بردی بردان هر کس ته اسبه خلید بزینه و کل جی باوری آوان دکن هیچ گمان جوان ناکن اوج دیدن پیوان پس گریک اوه او مدیاتیفا کو خوده گراوی کردان جی ترکاستن دیه هی ترکان جی فارسانستن دیه گوا کو ترکان جی فارسانستن دیه چاوا دبه که به باندورا ترکی چه بویه ده کردی ده جبر که باندورا ترکی حتی سالین 1906 هفته ایجی لسرانسر کردستان دبستان کردی تو نبود پاردون دبستان ترکی تو نبود یعنی خلکه به کردی بیوی دوزاروکاتیا خوده یعنی سالی هشتهی دجی من بخواه دیتیه لبریا مردینه کس به ترکی لده بیوی اینگه باندورا ترکی پشتی مه یعنی پشتی سالین هشتهی پشتی 12 ایلونه جنتای لشکری باندورا ترکی خورتر بویه جبر که کامپانیا چکرن نزانم صورتی که چیکار پار ودکن گو بابا من بشینه مکتبی و فلان بیوان دهات ناو مالا دوگوت زاروکی قضیه خو بشینه مکتب الحمو گندان چه کرن ری چه کرن فلان بیوان جبو که زمان ترکی بکبه هریمی سالین هشتهی بونه حیران داش هشته بردن از یارم حتی 1900 حیران زی کورترج بچین لسالین 1600 ده هلبستین فقیه تهران و ملایج زیری ده مدیاتیف هیا ما قالوا باناج بنت تسيرات تركي ده ده هلبستين احمد خاني ده مموزينه ده مدياتيف هيا ده بيجا كيشايا جبو جفاي آمي
آنی اینایه نظام و انتظامه کشایه و اینایه او فرمه که جلبر لازم بحث دکه که جبو فارسی فرم مدیاتیفی جه پیدا بویه کردی ده جی aynı فرمه ده فارسی ده جی aynı فرمه madem ev Farisi ama o kasidezi ki çuma Faris her Türkan estendile Türkaş Faris zaten hin emeci no yo biçim ju Türka bestin çuma jibek xodiye metun mesela mekşe nezikte dayna ve tercihen ve pivanen ve dive lugori qada zanisti ben avakrin vak mugot hipoteza bandora zamanı Türkiye ne rasta jibek fakret İran ve Melav Khani perfect me nişan dedin hinge medyatif mali zamanı Kurdiye ji ujderek edin ne hatiye lewre bandora Türkiye beri 7 sala nozdan ne guncava ne mümküne jibo taqaskirna medyatife dive mirov li metnin Kurdiyen kem û nû bineve dive mirov bala xwe baş bide daneyên zimanê Kurdî da ku mirov bizane bêj ku hatiye hinge metodoloji zagona me ya sereke di cihana zanistî de li gorî warê lêkolînê metodên cuda yani rê û rêbazên cuda hene ku min divê dersa xwe de hewda bi were nava sohbetekê de nîşanî we bidim ya ku em li vira pêşkêş dikin li ser metoda hipotetîko-deduktif hatiye avakirin yani texmînên me hene hipotezên me hene em korpusên xwe didin berhev metnên xwe dinarin li rewşê dinarin diçin tiştan din berhev li pirtûkên heyê dinarin ya ji diçin hevpêvîna dikin denga qey dikin û li gorî wê bidan berhevê û qeysan em pîvan naderdixin em şîroveyê nadikin ku em ji wan encamên giçîn peyda bikin em jî re dibêjin hipotetîko-deduktif yani em ê li gorî hipotezê biçin em ê rewşan bidin berhev û axir qanûnekê qaydeyekê jê peyda bikin û di warê kurdolojiyê de em gumanê lê zêde dikin lewre guman çi ye xebat û lêkolînên li ser warê kurdolojiyê dibin du beş çi zimanê Kurdî be çi edebiyata Kurdî be çi civaka Kurdî be yên ku ji aliyê biyaniyan ve hatine kirin ku bandora oryantalizmê û zan oryantalizm gelekî têrex nekirin weke tiştên xeyalî serê xwe de çêkirine ku di esê xwe de tune wek mesela digotin herin pirtûka Mînorskî bixwînin a bazî Likîtîn û Mînorskî filan bivan bixwînin dibêje jina Kurd li hespas war dibe jina Kurd dizane tîr û kevanê bikarbîne wala diya min hespas war nedibû nizane tîr û kevan jî bavê daye ev ya çûyî cem kîja jina Kurd em nizanin û zanin çûyî cem kîja jina Kurd bellî bû di hevdîtinên dîrokî de nîşan daye ku çûye cem Adîle Xanım Adîle Xanıma ji malbata Cafan Caf îro jî hûn zanin li Hewlêrê gelekî malbatek mezin e nava Kurdên başûr de ku nivîskarê Kurd Xusrew Caf jî ji wê malbatê ye lêbelê jinên Mîran hûn dizanin karî bûn bi mêvana ra rûniştana lê wele jina apê min bi mêvana ra rû nane Xusrê me narin gava mêvan tên jinê xizmeta wê dikin û apê min tê wan ra rû çi işe jina apê min cem mêvanê xerîb heye aha jinê Mîran jinên xwende jinên xwedîkar elbet karin verkesirûnin lê jinak ne xwende bi nav malê de bi gava mêvan tên xwe vedişêre ez nabêjim veya baş hekeret wiha be lê ez dibêjim civaka Kurdî wiha ye ez bi xwe çûme gelek malan gava me xwarin dixwarim tenê zilam bû jin wenda dibû yani adetên nava civaka Kurdî heye ji wê adetê hez bikî jî hez nekir jî tu bixwazî biguherî jî neguherî jî çawa dibêje jina Kurd li hespas war dibin jina Kurd li hespas war nabe jina Kurd îroj difin destadeyek şer jî dike lê gelo hemû jinê Kurd şer dikin tu karî ji vê tiştekê giştî derxî na xwedê mala xwedê ava ku îro gelekin ew jinê Kurd şer dikin lê ji dewra Mînorskî de belkî sê çar jin dîtibin ku çend zilamar peyivî bin gotiye hemû jinê Kurd li hespas war dibin babam kes li hespas war nabe yani ev oryantalizm û biyanîbûn bûye sebeb ku em civaka Kurdî baş nas nekin û yên ku ji aliyê Kurdan ve hatine kirin jî bi hestiyarî û îdeolojiyê ve hatine dakirtin wek mînaka Celadet Bedirxan û Rêzimana Kurdî ji were behs kir ku bi heyraniyê hatine nivîsandin ya jî xemxuriya ser zimanê Kurdî heye ji ber wê ye ku gelek caran dûrî qada zanistî çûne û hewdane bi lezgînî hema bêjin vay zimanê Kurdî xurta û filan bêvan wek pirtûkên Cemşîd Bender ku ser dîroka Kurdan nivîsandine ama çi dî dugav a Kurda Kurda çêkiriye Kurda pêşî hesb xwedî kirine hesb kedî kirine Kurda pêşî erd çandine û genim çandine û filan bêvan na heyran gava Kurda hatin Mezopotamyayê berê hebû genim berê niha 12,000 sala hebû Kurd berê niha 12,000 sala nehatibûn bêdivê Kurd berê îsa 100 sala 70 hatin bêdivê yani gava ku hûn rastiyan piçekî ji tu derdixin hûn meseleyên cuda dibînin îdeolojiyaya propagandaya divê ji bo zanistiyê hûn dûrî van tiştan bisekin îja ez ê vê derê vê dersê ravestiyan babeta min ji ku me gotibû em ê
دميويا 2 ساعات ده تمام بكن 10 دقيقة مدانا سينا زانجاها كردية أونلاين كر يعني ساعات و 40 دقيقة أجورا بيفين إجازة الفيدري لبنان كابي برس شنا هذا بيجت تها خليل دي بيجك رومانا كردي تنا از بيجم رومانا كردي تنا حقي منها جبالكو أفسي سالة سر كردي خبرتهم روماني كردي جنبي ساندنا اللي تها خليلنا شو معنى جبالكو بيشي برا كردي بنفسنا باشي بيجا رومانا كردي هياتنا اللي قاباكو از بيجم از وحليم يوسف ومحمد وزون فراد جواري أم كارم مناقشة بينهم اللي تها خليل نش قادمه يكي كو جي شامي لأدبيات كردي بنرا يكي كو جي اسطنبولي لأدبيات كردي بنرا جي كلمة أخرى برا بحث أدبيات كردي نكه بسبورن في واري هنا لكندرن في واري هنا أم كارن مناقشين سر أدبيات كردي بكن كسين كوين دروماني كردي نخوند بن نكارن بحث أدبيات كردي بكن روجي كي هوالا كيما أبو جميل دنلي دنودو حفتان ده د کوورا جیانا روشن ده پاردون گوتارک نویسند کوورا جیانا روشن ده ناویوجی کربو رومانا کردی چوبا پیش نکره باوی نازه کنوال دو که جو موسکووا نامه شانس جی کوورا جیانا روشن ده گوجبی جامعه را بیجن براج مرا بیجی بیوی چند رومانی کردی خوندنه نخوندو جمیل حوالیم بو رومانا کردی نخوندو ولی سر رومانا کردی گوتار نویسند ایجا تا خلیل جوهای تا خلیل کی خوندیه رومانی محمد وزون خوندنه يا حليم يوسف خوندنا حسين متي خوندنا ايمو خوندنا اي كي خوندنا يعني يا الكوري تشي بيجا رومانا كردي تونه من قواكو بحث رومانا كردي رخنا ذكر من بيواني خد قلت مثلا من بحثات تجاه برادايبوني كريه دغماني ده من بزلالي بحث كريه من قوتيه بيجبو تشي هي تونه تشي كاركتراوي هي فلان بيوان لي واج اشو باشي كي علاقه بدبياتا كردي تونه براس سر كرديش خره بريمه تشنك اجا هواره هجا سره وزيده نيشين من يعدي خدا قلت ازي نها دوري بدم واه كسين كنت خوازن برسا بكن تشتابه بيجن لسر برنامج زانيغا كرديه اونلاين به لسر بابت في درسي به ياجي برسكويه به لسر بابت نوان ميناكن كوميدان تشتين جدا جدا به مروت كره مناقشه كرتر بك لي برسيوا كرت بن اجي بكرتي برسي بدم دا قلك حوالي ما بكارن خوي افاده بكن كسين كنت خوازن تشتكي بيجن از باور من فيدري او لیسته بشداران هیا زومه ده پنجره البروه جیه دستراکرنه هیا دیگه اون پلیس بکن پلاس یعنی جیه کو آگاهی زیاده تر تده پلیس بکن لوی یاجی به انگلیزی به اگر برنامه مور پلوی بکن دورا ده دست خویاده به پل دست بکن لبر ناویوه وقت نواون دیبین مسوای هوار حجی دست خوراکریه دست خویاده به یعنی هندو خوازم بپیوی هگر هون ویجی نخوازم کار بینین هون شرم دکن فدی دکن Behøver din virksomhed finansiering? Ansøgning tager 1 minut. زانیگاه کردی یا آنلاین به بپرسیتی دکتر ابراهیم سیدو آیدوغان و گلک ماموستا سپور و شارزه هندن همون روزن شمی و دوشنبه لما 24 به آوایی که زندی او برنامه به پروگرام زوم یوتیوب فیسبوک و اینستاگرام به آوای زندی تیم پیشکش کرد
Thank